to eno achi no ya wa ha ana ofeme phone so anyumre o se bema bemba ji mensa na wale no wale biom o so wale biom nti o so wale biom no so man ka hwe because me ntimi nka se me ye bema na almost a quarter 3 years na me no oba bi ante nti papa nka se nim baby am te anka se ni site wo wonim se ne bari kam ho pa ne ma so nim se wo ne ma wo ne ba no so tie ma tu ho na ho ne ma ho ho Come on, and Cosivy. I sent TV and Cosivy. And you bring and Cosivy. This Akoma, that's your night to me, that's not all day. This Akoma, that's your night to me, that's not all day. Akoma, 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 near the middle to Akoma, Akoma, oh, I thought I want Nick Kwanwa. I call Wara Nebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono, so the gentlemen. The baby son, no Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob, a sound zero. Your baby, you saw on page my I call cat can now, I don't know. The man worrying robbers and Kuawari. Mimi PSA, Mimi, baby, I'm a banu as a no maybe. Maybe I am no as a no man, or day corners, one fan could be got on the street to, or go up a fee. And so soon, Dinachi. Marco, man, I saw a few crown about because Marco, let me them set time nonsense because all gas or hind dying 3 years. Now some know our neighbor 2 years at time then soon because I was on hind dying 5 years. So hind before over. If I try, I saw I wouldn't, but the minimum say, Mikuna may not to them was a sound near my men on their baby. I woke. I then went in it. One mamma near some me uncle, no medinachima. What's the sound near my wood in a chiwabi? Marco, one for Matari, me, Udo, the Matari was all mass to do. Also, what was the sound in your man? No, fine, non cherami. Meme bag there. Meme ya pokia. Miss Nambe di minumio non tamasem. Meme ya pokia. It's why now we catch and say, your time must me too. Made me you come here is one call. Why now bought charge man? Akoma FM. One more big papa FM and I want me you see one ma ya that's nyame edi ekwa ya nimu kranka and na January bosman dey to do emiensa ane nyame edi ekwa nyame ensha akoma mu sambre na aso Maa Akos awia me ma badwafo gi adwa na ye de ebre wo na time no society a obehunu na aduana ba brante pa wo de abeto so was watch and share. Time is up. Nyame ensha aduana ba enti wo de 2 pages ni nyina so a na mabomode a na ma share e de amaye fans of Akoma mu nsem na ma share pa e de amaye na charity foundation so ma share na fans of Mama Akos ya de na ma share Maa Akos great family na won so mo share na abenagen WhatsApp platform happy home energy fie na chese mo so ma share e wo hode amaye na wo a wotie so e wo baabi a wo bi ahwe no wo Akoma FM share e wo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook page no wo like it, no comment na fe wa share mo ede amaye bomodi ana share famaye sanso na YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM ewo YouTube na ewon so wa share ede amaye nyame enhira wo bebre ade pa information center wo kotwa fatia wonum ebiem papa nyame na information center binchi wonum so ebiem ewo ho baabia wo bia no won so ebiem sa emaye pa na chese wa wonim yekọ yanim ne de na yekọ wo na ababoa yen atumi ama yen akọ yanim eno nti baabia wo bia no na won so wotam abeka yede ho ne yatumi adrive Akoma mu nsam dwumade no na atumi afa ne ntampa efra ewo Asante Mantem ha se Akoma FM the regions no awia hyene so ema me Betmat Salon wonom so ewo Sokoban a womo ebiemo ewo ho bia hwe bie Gary Marvin Hospital ni mo taxi drivers mo Big Joe mo
na someone so ebiem area Josie fashion wono na ahyematade Josie fashion our bomb so when you meet me there sports no na edi enhwe mu fra Josie sisia na watade no office wear no o Friday wear no dia wode kwaya wedding no party wa during wo dinner wear no wo mo be pam the amount 0243 533 465 0243 433 465 Josie fashion say you are what you wear won se menso me style na akua kokko style bi ofa ne watwa na wode awasa pijo baby a wo bi abrochire hinfa ye be pam na fe ye de abro JP Beauty Lounge wo mo e wota no so wiai metrinwi wo mo e na afa hoka wo masisi Akoma FM ya ma JP Beauty Lounge e wota no so techima kwantempo no so se wo ye makeup on be ya man wig pedicure barbering so mo be yutie wash ne ye ball conro no ene mesane nyina no wo mo eye ho ade pe obebo ade ama kama enu ntima JP Beauty Lounge adwumanye na wo mo ema me wig enshabre bia fe wonom e wo 0542893637 0542893637 wo mo e wo ta no so fresisia na aboafo awie won ma so yasne first story Rock Clinic Limited Rocker Clinic Limited ena 21st clinic area wo mo sciatica expert wana fa first story ho ka yenko na mene kwaku asare eni enkomo kwaku memwa ha ya na mame apom te sai nyagobodo ma boko de nyagobodo me boko ba nyaboko sa wa hono bacha be ma yeti okosie mpo awia Akoma FM mpo awia na ne besine na so de na timi asmaranko ana meboa asmaranko enu nti yetie ama bacha wi de nyabone se mi firi ni wablem mene ababe na na yikita nkwala mienu ya sha wale anisa na miracle ni wadwana jankwala no ama meye mo hwia enye nkwala no abede mi nchen nti me ba se mommo ame enu nti sade yesini wudi nkomo wase won kirekirem baabi a wodi hunu no kiremu a besi dia ya abaywa no adwane agyanko danketo adi ama wo sanse menyi ni sasabe yason sabe yanyado wabodam so obeja ne made ama bema no wahwemu enti mayefri ahyase e de besi awiye mamba chona mene no ana wontina yete abusuafi e woni wablem nti ba sa no mene mebla ne ne ile ana mezo menkwalai nti na he ochina he mebla no mebla no ene nkwala no nkwala nto kwa na mebla no soso nti ba sa na ana na apra one mbanza mebla yire no acs kan nti ba sa me ko ha dan o mama so nti o ye ko ha da to fe nti anche ana oba no enya danfo maso na oba no de nutu kwan eko nkran ana oja nkwara no mami said ye sidi nkomo no wase won nya no na ade mami no oba no din kan de nkura ne koi e ma wo kopa cha yenya ni nyina mama jo ada wo ba soro an wabo hu ana mama jo da mo said ye wabo said ye wo refi won sam bi me na mama kai wo asare me unsie din nkomo wase ho ba ja din nkomo pa ni nyina na mpese wo hwiegu me ja wo e de ma wo de fa airtime no ne kan nyina ba che ma ba jo de tensa adwuma na me na ebusumi adwuma inti bosumen so Akoma FM nika anna me inti adwuma no so sa bosumen so ya on san ka ope inti de me kan sa ma ene de minister inti me kwa adwuma ba inti na me wa fast wana me se o me da on panto adwane ni na me de me kwa ba ano see you inti me kwa ba na me nya tense bi na me se on pan ye de on pan ko to adwane ba ye ka se no adwane ade besa ade asente on ko to adwane wanko amesuma boy bi na okoto adwane ba inti okotena ekiro nti abo be top to one no me die nti ana me tu punim nti ade che no ana oba femi so ko hin no so okohin de aden ana so ko na ma me ho ana obesa ni ma no okohin na ne nkura no koi nti me ho ana be ana me koi ko za aden na wa de ko ba me ho ana so anya hwe ana mpa che na oba nti oba na okasa ko star ma me amesi no ne nkura na koi nti ode nkura no koi no ana Akoma FM bye nti oba ana mesiade oba na ma yatra na nti na wani mi felo ano edi nkomo ana me jene phone nti me jene phone na mpia bontin nti mpia bontin na bag bi si edan achi ana me fa bag no ana nti phone kwansi na me nya akọ e free on phone so
ana mpeke na me say hwani ana de nipa ka say wanya car na am ba cho hwani ana say na dan fo ne mafia na o say omla ankran to bi that wanya car na me say na omla ankran de what be da hwana o ne ka say omla cause me na minute ana say on na dan fo to so omla am say sa de me de manema ti mommy me ko me firi mama so kwa abrem ho nti me kwa abrem ho no mba na wajan kra no a poa oko nti eno me na me frɛ me sɛ mafia am sɛ mamba cho ana o sɛ akra no o de hospital ne sɛ me sɛ mamba cho Akoma mafia de ajan kra no ana o sɛ arenti nti mama me no kwa bufu me sɛ me na akra no me nkyɛn nti sa de a me ya kyeme me sɛ o mommy yes nti me ne kasa ya o sɛ akra bɛn o sɛ ne ba no ɛhɔ ne nkyɛn akra ya wo ba no na ho ka ho mu asema na mba cho da bi ne ba no ne ba bɛn ne baba mafia no na mafia ya akoda o won fie sɛn ajo 23 years 23 years o ya akoda dia mechi wo because me woni akoda wo enti wo found age enti ye department ni mechi wo enti wo se me yiri o se me girlfriend na me ne enti akoda no nsa yanko bacho me girlfriend na me say na say o ka say o de pa kwesi ba we friend pa o de ba na o de no hospital me say ama bacho we jan kura no ndi mommy e ba sa na me de akura no ade chin ndi obi kura na ka say anti akura ya lu hu na nani asin na fita ana me ko ni obi hospital nti ade chin am frɛ Akoma FM na ma no say ne furu be di me chin nti na ma no frɛ no nti oja phone wo ko nkran ma chan oja phone no sa na ma no wa peke gu ni trim nti oko du nkran no frɛ no ana me frɛ na ma ne frɛ salam asala me fia ba o se da bi am say o so ba ho ana o se da bi o ma ho sa na wa den wa ba no ho ana mommy akwala no akwala we ne bra no bi ne ko hospital ni wa bi hospital o mo se o hia mo ja first mi ne ko careful mi ne ko ketuam ye ko tena ho sa afere doctor aja ke o mo se o hia mo janti ana ya fro ana ya eno o mo se o mo ntwu mo ja ana ye ko kesim ye ko mo se o mo ntwu mo ja mai ana mommy na ketu ye bo me bo ana penin so cause we se me ka nantia o nanti se cause ma papa ninti no ye de o nanti ana we bombo na we bombo te ba sa kra penin kra boy de yila bo me ko to ma na yila na bo me hospital na mutu mo jama kra na abobe sabi ko wait na me na me didi nti ba sa na me so bo me twa hwe e hospital wa de wana wa we no be ko hospital no madam nyezi wo su ukoko la passe wo hospital ko la passe o ni wa bi wo yare chen wo ba no hospital so mutu mo jama na me didi nti hospital ho na madam for mo yade o mbu same na aka sade ami kire mu kire mu say ba sa me so brimi nti entampa na mo di mo jasi mi so na o ma me moto no me ana me so timi nti acha nto mo say na akwara ma me wa me so mo jona o mo wa jona jam za ta no ko enche ana me de na ma na ge na ma no e ma o mo na o mo frɛ no so sa do be ba okay ana me ko be siam o me feel o flan tikaya o ma so me ko be siam na me send ska no ana so ade chewa ba madam ade chin wa ma ana so ade misika man back ana dis come back nti ho na me hwa akwala na ne hoto no Akoma FM ana o san yale nti o san yale na metuma ni be bia ento enkura ba sa me nya adwuma nti ba sa na me friend sister ka chane ni san so ko fodia minimum de ba o se ne sister ta me ndi ko ma me friend sister ka nti maka che me afia so mla o ma no nti se o te se bibia sia o be ba na ana de be se nya sia wie ene sa sa na me ka ne de ade chin no nya ko be bire o me fon so when we after me ana mpeke na mo se de na si am se bibia si nti me ho sa na me tesa ye se oba no ese me se akora na wunti oba akora wu de o ye de oba se me ka se de be se nya si wie no akora wu de oba ana mo me oba nti oba da okọ na me mo ana abusuafo tu bobo fo se o me hwe se do mo tie na no kra na do mba no busa me se yin sa me de me kan na me se nti o me hwe akora na o me hwe no nti o be se BBC ansa na ana mo me abusuafo se me se mabakolo na wuto ana Akoma FM eko se ye de yamla na me ne mbapa pani bi na friend eko e no kofikaya okay baba kana me Akoma FM ndima ya ko na mo se mabakolo na wuto nti sakwa do mama ya chime se me di wato akora no so ana e pa chewa chinchina mo se da bi ana sa de ane me patam
oba na okwan de no man kan wasem bia o oba no a wagya ne mane wo ho okunu wo kro no eno de abusua kan wasem ba cho de bia no man kan wasem man kan hwe o sem batam tawo mo sade an oyi ona bu no ko kan o se o mama 8 million that time 8 million kra na me sa so bi muda won sa so 8 million muda dabi wo wiase aba ye nyina sa so 8 million muda dabi asari eni bere sam na wo kan na say ma serious what you feel saying 29 years won sa so 8 million muda dabi wow eni de won de nyame aye wo awote wo da so yi nyame boni aye baby awo wo yi nyame boni aye wahunu obi si wanya 29 years ne 29 years ni nyina mu no 8 million eye 800 Ghana cedis ne san so bi mu da so aso e ndi mommy o me na ye pacho 8 million na chiri no entoma pofa oba ne de pofa masen so de pofa mommy enye ize ana akokọ baako akokọ no mo de pata akora ne kra ana mommy me do akola no me do oba na me do akola nti ana me de mitia ba iskane ba 3 million ana mitia 2.5 is 50 Ghana no bezin and mintia ba mintia so cause me hu say me jo kwa chia enye ade ne ekwasebu ana say de me jo kwa chia ekwasebu cause oba no kwa na o man kan ho hwe menya ne hwe na me ka say bia akora na awudie ewu de anka waba na akora na le de wa de wa ama na o mabo me ka sen nje ho na me de mitia 2.5 Akoma FM na 50 Ghana no okay nje me ne oba na eti oba na de o mo kan ama sanu ne tena ana me ne tena o yete be fe ti be 6 months ya ana na o mo ye bi o makura ho nje ho na we ne yale we ne friends Akoma FM o yale ana o se o mu hiamu janti zata kwa me kwa adwuma me ko bo obi adwuma ni kanika me ko bo na fena lo ma wa brem me ko bo no timi wasa zata ma fa me fon no an ko me jatu fie nti be 78 na mba fie no ana me hwe na me sko bebre ti asa na me ya na me so bia pono gbunan timi am kra hye me se me ka Jesus mpo ana wasi Jesus na be kan oba na yale da hospital no o nkwa hwe no me se o ma na ka sa ti aba sa kra sa na ka sa kra ma me feru akwa de ebu fui ma feru ebu fui na me ma na ka sa ya kwa hwa kwala na me so ma me nwale de enko da be nwale me mva mu vision me sense gumu na me de me kwa nti me kwa na akwala no eda ho nti me friend no na wada nti me friend pa nti o tina na wase da ana hospital bakazo once akwala no ko hunu baba kwala se ne ho ese no so akra ana mo me no so sa mo so nya moja oba no yare bi o hia moja eno ne pepeni no peni de waje moja menu ana wen de o de ne kwa no ma me so o de fi waka na we no o da makoma so me so me da na makoma nti o de fi ka no ana ma ne yale one what the fin ka no ana ma yale fi besa o mi de o fa machi o fa machi nti ma akwara no be yale sa na mi hu no nti mo mi hospital na o mu yiye no ana o me fi na de asa ana mi tutu bia o me fi no se da bi na o kwa kura ana me tam ba da e bo me kwa ho na me de no e ba krum mo mi ade chi ye se ka za kura ya kwaji moja wonyi ni da ne ho de den am nya kura na yare no ana mo so ene na wo nya na wo nya Akoma FM mo mi e ba sa se o ko se am nya dwuma bia o ba no adwuma me ye na me man ska so on fa nya dwuma akra ne yare ye na mo to no na mo sa ba ye no oba no san okro hene ba cha ta no o wakura ho o wakura ho okay nti ba sa na me ska kwa so ba dwuma ise ahye o ma hwan ska oba no ska so on fa dwuma no on fa hwan kwala no ska na ahye ba no ma mpe mo nti me san ka me de me sa pe o frama no so ye ndomi nti ba sa na me se sa de ne onye nti ahye de ne me de me sa am ska fro no de no o de dwuma no da hwan kwala no ko mo mi abaya no me don no esa don kwala no me don kwala no pa nti ba chen nti sia na oko sia no sia me nya dwuma bia nti saya mote se obi a chenwa komfo aya nya ono ko mo me se ne me da har me twedi na me dwen a Akoma FM de bi kura na ho de Akoma FM ti me san ka me ne kwala kura no ya poze ho na ka ye wafi yase ko me se me konso ankura mo ko mebre ti anka me no mu nyina be de be ko obanu madura mankura ne bi ma chan obanu madura mankura ne bi ma chan sana ba me trim de sana ba me trim
wagu ahome kokko ha asam no areho Akoma FM FM bi areho kakra mamienu penny na di fesen penny no 5 years ana was 3 years here ni no so enya 3 years enti omo maame no o se friend saying bacho afia ganyo gifty ba do na fena afia ganyo gifty bacha wona na net ni wa bremu bacha obi ani no obi ganyo asa wonye yini edi ni anguna bacha enti uko ni kroma anguna na kwaye no hwade bacha da bi ai abrimu Akoma FM abrimu na oshia no e wa na ayi abna ganyo gifty afia wa na busu ya 40 bacha hona na busu ya 4 woso na 10 years saying bacha 5 years yani 5 years bacha wa no hwade bacha da bi adan okoye na obaye no ana FM aha mo sheshari ye sha wale no okoye no ba hine na mo sheshari se okoye na obaye no ndisi a odo no kra be tight ndi be tight ndi na me na mfo kra se majimi na oba kwa zabe wakwa se ne ho ana massage na mesu enye hwe sabe bon wan na yi kra no ebimutin wale na enye we ya ayayi anaja me da me tinti oni etefefe etefefe ndi sia ndi me o se o mpemi a mate isia na omla na me mpa dwuma ne nya na ohwe nkwara ma me ene hia me bacha to oba be pe bibia ma na ye bacha Akoma FM bacha oba wode ye dwuma na oba no nya dwuma wa ahwe nkwara no bacha na o sheda nya dwuma bia na ushia no ye de adwuma na mpese me me sha now o blue station no to meat pie na me ton yogurt na onu to meat pie ara me ton yogurt na to yogurt enti wani brekura to me gin meat pie ni bi na de abo wo de no no so abaji wo so de ni bi no de abo ne de no so na ye no obi pre yogurt la na meat pie la e de akire so obi pre pie la so a e wan say pie de ni yogurt na nam India ehona bidenya no eti woni na trade wo kwan no wa no eti abra bia no osa na so osa no eti obi frɛ pa ya na wo so di akire obi so frɛ yogurt ra no so di akire no so di akire eno na dwane ba pa wa no ye na ye den na wugya kwaye ni eti na dwane ba mu mienu mu dwa aso se ya de eti na dwane kwaye ni Akoma FM yo to na ba sa no market mu omu ye new market wo abrem ho isi ana wo sia ba sa no market no style ba sa na market mu ode ana nyisa na ba sa ntina me ma no so enkwachi uma ne nkoto pa ni biem ti wana na wo ye adwuma hwe no ebra eye wo yire ganyo okono na obaketwe na wo mfiesen bacha na wo 1 year 8 months 1 year 8 months se akora ni wo mfiesen isi 3 years over 3 years bacha 1 year 8 months na je so ko ye 2 years 2 years 2 years over 3 years na bacha isi 3 years isi oh any wo ko ya che on frank kwara no bacha dabi say on frank kwara no kra dabi on frank kwara 2 years ne bosume kakra mu nie no Akoma FM bacha dabi ne manu hunu biem wo hu ne manu biem omu hu no onu so hu won frau mi sa dabi okay yen hwa adie ben ne besie ya oba woni natena na bibia ye kama wushia no na oton meat pie won so ton yogurt emu na bem won so no tena be ye adie ben ne besi na bema sa ba na dwane agya ne ma ewo fie ma ye hunu asare enukre bia wo bia no ma ye hunu ton ya de a wonya no aduro ma ye hunu o mamba cho sa me de makomo de sa me ka sa bia mane bone de na meboa ntimbese ono aka se bia ma ni sin na me dwekwa chemu sampa de waka na enukra se ma ni sampa na ye fre oba no nya charge bia mo emfa wo ho na me ka se mbese o ka se bia ma ni sin ansa na me hu se mbonzo se na ma ye cause 7 minutes de madwum de abose de onipa ho nti se bia ma ni bi na me nka de na no na ayi obi na wo ye ye kan sen ye be frɛ no ye frɛ wo ba no de wo mpɛ so obɛka nyina no wo bɛka kyerɛ ye na wo ye agya asade na me ye ande wo ye agya asade na obi akura de wo danse wan bia na di wan danse no bia de wo danse ande se wo ye wo agya asade wo bɔ akɔ homa mba kɔ makama wo hwɛ wo ma nkwalai se mitiko agya nkora na oba na mintimi cause me obi a
me don kwala ndi sa me te say obi ne obi a wona be ma no nhwe kwala na aya me yapa wujidi mommy yampo aya me yapa say and I ka say do nya yampe do penso anya na oba me ntimi anya sada say bia kwala we na madwana ja mommy say me didi kwala say kwala ni me nchen a ntimi didi ntimi didi me num so kwala say kwala ni me nchen a na me ka say ntimi nya nso me ntim kwala yo ma Akoma FM say we ya wasade say we say kan say gift fa na ye no kora na adie na wususu say pushi gift me pa cho hwa kora na ma me adie na pushi gift ya wo be dwane agya ne ma be ma we ya responsible say we say kan die na pushi gift ma me da me say Adamfo say Adamfo ben na ba ma kwa mu a obetumi convince we na wo Adamfo na etugu na sum sure say o say ordinary kon kran ndi na minuto na kakra obetu kon ba say na on kan chime say bia metu kon say bia bisin o ko be na ka dem pen say bia o ya tracing ya kan say bia o me den me metu kon ya ba na mama ne ba cho mo nyina ya we wo mo nya bibia nso mfa ho o ma kan oba nti o ma me ka say wajan life ama no cause o ma me ka say o hwe say bia anwe ye ana on ma me ka say na o ka say ma me say he na ma me ya na ma me betra me nchen nti o ka say ma me gift me ka cho ma me say he na no me ware o me tra won nchen o me wale me Akoma FM no hwan kwada no ne gift dia obi dia ma no dia ma ne pa o dia obi dia ma gift no dia ma no was please ask him if he is called Kwaku Banana. You're from Kwaku Banana. And minikini. Obi so ya mate. Yeah, minikini. You're from Kwaku Banana. Minikini banana. Come grada. And I didn't see you from Kwaku Banana. Madam Pekodupa. Hey, udi kwa dusi mia, me samna. Upe kwa du chandre. Madam Pekodupa ntini pa krona eno kre. Udi kwa du chandre. Madam Pekodulo. Udi kwa du chandre. Am Pekodupa ntini eno kre. Ntini from Kwaku Banana. Kwaku Banana. Na perfect ne so nya frɛ hene. Bajo perfect ndi me 5. 2016 and 5. We didn't na fa perfect. Cause some person me perfect. Cause make up perfect ya. I idea as a hot and as idea yeah. Ewiedu. Santi be say yeah, be so perfect. So person you perfect. Akoma FM. Will be after do na no say perfect. Do na perfect no money. Okay, abremufo a mo hwa yen e wo Onua TV sesia ana Kings TV sesia ana Papa B TV sesia Odo TV ana Star TV me se wada se wonim bibi e fa yenua be mai ebia na lifestyle bi ebia nkoye ntina we susu se oba no edwane gya no a ye numbers no e wo screen so e da so sesia obetumi afre no aka bibi a che because eye ya adwemu na kakra se Kwaku Banana alias perfect where you perfect say na ne get betumi edwane edwane sa banana ma say de manya banana no na emema adwuma dɔso emema adwuma bebre wo ho adan na umpe wo bi emfa nkoda yi nya na wo nkɔhwe mu kɔyɛ adwuma dansa ahokyere nti ɛbɛyɛ FM na enkoda fɛfɛfɛfɛ ayi mepacho wo pictures wo ho ne ba pani no woni wo twitwa pictures nti wo hwɛ no sɛde wo sika no ampa woni open koda asɛm open masɛm woni ne ma no twitwa pictures bebre nti nana yaw social media ya na mo de bi aguso na me yahwɛ na yehu sɛde wo se ne ma bond no esitie ebia nye na no ene wo ka keke aha wo ba pani ne oni ne fine girls I fine Emma no abroad hospital na we travel no with the penny na yale no penny na yare nti mo ko ni wa brem ana why na why wa wo wai wuni wo akrana mamira ho mama akrana na ne ka na ni yi wona o to papa so no e wa hefa ewa TV ne so no ewa TV ne so no o sine din de sai me see me what your friend was say your friend pakwasi uko school what did I say
Akoma FM. What's with your 3 why? Oh, 2 years. What back was jaja and from what you say? Kasagu. Casamitio. Back was what you say, fine boy. Junior. Parkwesi go school. Sorry, Parkwesi go school. Uncle school. 3 years I didn't want go school. Obwa was obwa. Obana you to Ogosgu eh. Sorry. What baby Akoma FM. Was also on your wabewa. Is there me adwuma o? Wonya adwuma no. Wabana se wo fa ho. Ubetimi abo branch se kakra kwa no de be ma na de be ye adwuma o de be ma. Me da na se. Wani je no ho. Wonya hu oba no wani je no ho. Oh, say wanya odo sa me so me nyo bia me basa basa. Ndini say ana hanzo. Eko ba bia. Eko ba bia. I go see fine girl. Hey, sister, we just show so my dad pa kwesi de. Pa wa no, hwani foni wa. What is it? Fine girl. Oh, mommy, ni hanse obenya odo amankwala no. Any him. Let me be some question be. Let me say a member adwuma dɔso. Aden na wonti wo hwe na nkɔpa adwuma de. Mommy say ankwala say me bi jomo hɔ kwasa na o na say memenu o machi. Na memenu o machi. Akoma FM. No asa na menyu obi obahwa mo titiru ntina menu o machi. Na sia ma me so yale. Ma me ani ti o hu hwe. Okay. Ye gusu frɛ ayi gift na wo mame na nka me bisa sɛ fa no kɔma wo mame ɔwen na ni nyina ne ya wo hu hwe. O na wo papa nso wen. Papa ɔno nso na hwe mame. Na ɛni wo papa yɛ adwuma bɛn. O kuani. Adan na wo nko wo ne wo papa nko yɛ kuye. Ɛwɔ hɔ na eniema ba yi kakra na sɛ mo bɛsɛn frɛ kura be settle na mo be settle ana na wutu sa na mo no. Ukuleza fojuma na sɛ memani te da nye ho. Kwaku wo yɛ ne woni kokɔ. Wo mu yɛ wo so sɛ hafo adwuma oni nie ho. Ani wo papa nko yɛ adwuma kakra na kyɛ sɛ eniema yɛ yi ana waba. Abrabɔ de sa na yɛ bɔ no. Asare. Ma. Abrabɔ no sa na yɛ bɔ no. But oba bia mas Asare scholarship. Akoma FM. Why girls am hwɛ de egu na kyie ne de egu na nimu a. Wo de wo betumi aba bɛhwɛ no. Asare so wono de on fa wo ne sɛ de oba ne. Akoma FM. Obedo na do ne ma. Asam na kai na manage ho pa. So obedo wa don koda no. Ene wo betumi ne na tena ho no. Na Asare yɛ hwɛ oba ne maame nso sɛ wo maame na naninya. Aden oba ne maame nso nka wo sere no form nko na nko yɛ adwu. Ehon de emwa cause oba ne ko na me de nkwa no kuma no be 1 month. Na nkwa we no na o yale. Ise maame no ko be da dance ya de me ko sra o. Ehwa na we efa wura da no fa ba se. Geto ano pa kwasi fa ba se da yen ko fie. Ana maame no ka se ada ha de ngulem. Ana ono so no wa na nkwala gu no so. Ono so on sheda nya dwuma bia ntimi ka me nkwa kuma na emwa say no do obebua because obetimi akoye adwuma discuss send no so we discuss send no nkwa de obetimi ahwe nkoda ne yama ebia wo do omkoye na mfeska nko se de wo so kan nkora gu ne so emu odan won se na Akoma FM ya wo so koja nkora ne bo ne so sa ya na sika nko eba sa na me hire ya bia nti bodwa se mesi nti me kwa kakakra me nya na me de ama ma me so fa nkora because every baby wono ko re muntwe moto je fast ba me mitimi na nteko Akoma FM na ayi me hu ade bi atiefo me hu ade bi na eye ma reho kakra aden na akra wudi ni tu kwan wo roro ne mpabo agu me office wo na say ne nan sisi form say na ade akra ne bae mama to wayela no wayira ne mpabo since when amaje mi dwana akra na ga me bese me de me bye ana me since when na akra na yira ne mpabo sorry man no because wayela no is I said that by in the nice form sa no de wo mokro mu woni wa brem agura wo die bibia wo die ne nice form sa bajan ne nice Akoma FM na atade ya shane ni squad atade na why because roro no bajo da bi eye the pepani no ata na ko school lockdown mo and the on uniform and visa lockdown ba na on break school no on bi no ko school bi ai is me patcho betimi am ya hwakora yi bua me sa because aseme ra ho akra ne ba ye atade ya se no roro kakra ne ya pia kakra ne abobo
kakra ni epia kakra ni abobo na ya ma yen hwa akora no because na me ra ho akuya hu akoda no na ne ra ho ne hu afa na wo pa chem se nti chele wote kwa asare chele wote wuntumi to bi ma oba akora we nhye o ma me to na oto na wayila no nti me nua baako ati obi nchen e won nua blim nti okosa ma me nti me de nkolai ekoma ma me e ma ne say ya Akoma FM no ya de ma me na me de me kuma say de me di pa Akoma FM no wo ye fro bogu sade o enkra no mo ntade wen because akora wodi ne free ni wa brem e be kuma se pa de na tade ne ntade wen na ne ma me amfa mo ntade ama o me ho na ntade ndo so ana say ebi ni ho ma ebi ni ho entade ni ho achan entade ni ho empaboa ni ho etiefo akoda no ne nua wodi na chie ni nua fie num enika ye school cra trousers yo school trousers and wo be ye de ahye no hwa fine boy ni nice sisi form how kwaku banana perfect how asare enti akra yi wo bakra wadidi asare wadidi just unya wo bia fa nkra ni nya manhwe mo nko padwuma me how no mommy nkwala no Akoma FM FM ba no munim yen enti no se me do mu ja obi sana se enipa omunim na nkwala no omo yale sa na mi hu no unim driving bacha dabi unkodi mate moto na moto ani se obi ma moto abaye okada bacha minya bisa na munya bisa me pacho ni wa bremu mu aye obi a wo moto a wo betimi dia makwaku asare akoye okada because wani ana plagia ni aboya akra plagia ni abobo ya na no eno de wo de nkra ni beja hwan na akoye oh se ebasa na abrimu ha nti mi do ko school ma nti se mi ambulance nti on pon school na makofa na do fi na mapebu madi and o mu fi a o metia di agura nti mi hwe tam na se bi ade san na mapon be fi okay me pe wo bi a obeto chele awia ma me di ahye akora no chele ansa na ordinako chele bua me sa chele na me fa me tobi anabu Akoma FM yin fanhye na on fanko Maa Akos de egume so do so pa wo mu a me de ayi ye kan sen ye hye wo mu dwa ne nyina wo mo beba ye discount present am wo mu a ensu oton so from wa de wa wunim general ne mu ayeten nti ye present scan de am wo mo beba na me po bi a chele common chele ana wase mu de mu nkoto boot na mon fan sha akodai mon fan kra ne pictures ne ngu ama me na me fan to chele e ma kra ne just chele mesrew enti bua mesa number ne 0599 814 926 0599 814 926 me jisi kan fama no so fan kwa ye adwuma wono de ye pepragia abobo ya anase moto ewoni wa brem obi owo bisa no mese no Akoma FM na ye ba mo ne nya ho hyehye ye nemom akoda no ye nto chele ana wo de wo dress no de ba ye no okwa ye ma ni different dress na on fanko different dress eno pe na me hia 0599 814 926 edini ya Mary Akosua de me to chale ne mpaboa na me de ayi atade na me de asesa akura no de akwa me pa cho oba ne ye fe no a wonfa na ya ofa picture no to so ma me wo hwa wo ma me se bi sa bia wo hwa wo ma oh me de na me nem kwala na ma efe keke efe oba ne picture na me de ato so no enkran ne ye so wo bro no ban so nkran kro do so enka kroso ti brono ben na no so ba cho brono de nche ba se oba na ka se wo East Legon wo East Legon e ho no so wo de ba share de me pa cho Akoma FM da so no ye friend ganyo gifty anasa afia en obi ade nim no afia sa wo hwa ye na danfo bi hwa ye ne a won kan kire no na onfa fo no na oma ye hu adekodie potenti a wadwane agya ne ma no last born no na wo 1 year 8 months ese akra ne wo 3 years enti 2 years ene bosumi mienu ena afia emfa hu ne bai ano eden
1 year 2 years me se wada and 2 months don't fair unkoda no efia baby awo bia no ye frɛ fa phone no na eni ye ni nkomo ma ye nwa de kodi enti a wadwane agya enkoda mienu ama bema obesidan wanya adwuma aye ye frɛ no enti akua guso a ofrɛ no ye ntie Akoma FM. Akoma FM. Okay. Ne phone ko yen hwe so befa. Akoma FM. Akoma FM. At the tone, record your message. So when you update the tone, record your message in a pair. Now I win say enyajo. Enuti efia o ma me frɛ sebra na be hwa ma wo so ma me power no kwatra wade na se no wan hwa nkoda no onho afia yen kasasa baby awo bia no bomode na fafo no enkoda wei hwe wo obi pebi dia to golden bed so mo fa kwa ni me no picture ne santo wo ma me good Pastor Julius me ra ho mama ayara wo se mo test cra frɛ wo susa test frɛ wo susa ma ayara wo sem baby a owo bia na dawro ma me se wona meka say me life sa na me so me life here me ma me dwane gya say ya mama oh yes no me ma me dwane gya say na yesu swa wo papa anya hwe no dabi ana yeti te say na ya rehosem until say secondary school time hu me ma me biem no na me was secondary school ana ko hwe me ma me and free me ma me ho sa ba kwa na me ka chana na kwa say ka me ma me mpu sa ma hwe me say e bia me ban mpu ba secondary school no je me time obehwe me no ka me ko hwe bia school no so owo na hu me ma me biem ko si say me ya wedding na me sister penny frame me ma me e ma ne bai and nyame adom ye de yanse na bia obi nim obrempo ahase akola ye ogina hei e bia na nkobe ni pakese na nso anioma achechechechere mama sanya akoma mu nsemfo ane yetiefo ne adofo na be boa ya me ye de nkola ye de achese ya e bia na kasa na mo mama ye tu agya nkola ye hoyi na bia kofa asam de abanti ye sere mama no ye se enna na tetemma enyaja eye dem eye so pasa abanti so bitima hwe nkola no kura mama sedanara enye te se de mama a wo chim nkola ahwe enye sama ye sere no ye nim se ye de ayawdie mama ensi kwa eye dia brantie ti we bia wa ye bribia eye suma sembi anase bi kwa so onye bibia e bia bribi ekoso sunsuma ye nyina ye mfa ye ni wo we enye ehunu na so de ye sere no se ono ye bia wo bia da so wote yanka omra na ye wia de wo bia wo suma se bia na ye bedom su ko wadaro ma na ya hwehwem na afa ye de emoa aba ye sere tie fo so se mama be bia obia omoa ye na nkola te sere me pese address na for France and we free how Minister Teresa also was send kakra ba for friend you so say ya me ankasa me ene medical begu oh ma o me fi what for uni say o mo do ye ba na ye dia atoso ye dia kire wo mo because areho to be sincere test crowd o say anioma pa woguo pa akora yi enansisi fo mo de aba ha no enya de keto a enti mama yenim say ya tie fo no ya boa ama akola enkola ya de omo asiye ya omo mwa ya sa wo de bua yen sa kakra sa ya de to chele ene atade ne de ahya akodai ansan wako ne wo ya mefa dodo se obeye se areho enti ka samba ko pekere ne mama me second story no na ka asamba ko pe e fa kire oba no ba bi obia de be ka se be obia no o ti me kan esia nkwala no me na wo ana sia nkwala nso me kwa me nhwom kwa yede de ndachi achi be nkwala no o me meti ase nkwa de o me de o ma me nti no me de o mla o so mpemi o de o mla na o hwa nkwala me na me nya kwa enya madwuma o do no o da so pe no ma jo se me de me ni problem so ba so se o no betena me ho okay okay me da se enunti na ye mfa nkonko ha sei na ye nhwe na ye try se ye nya oba no kra no nke be nya oba ne mame anane papa ana oba ne busuani Akoma FM na pe wo manimu pe wo nim die nti a wo mo ba na dwane agya nkoda no na nka ye hu ne ye beka ede afa ho na ye nya wo mo ne de ye mfa nkonko ha na ye nhwe de nyame ebe ye Rocker Clinic Limited ye nim wo ma ne ye nim wo mo na wo nim wo mo de pakum ememedro pakum
capsules ne ba ya ene bema enum a wutumi sampa wan maduro ene bibia sori gina so ma bema bo adwuma 24/7 one tebre eye pakum ena Genicure 442 formation no sa na ne ebo no ene wonum nan ade achi anu anum nan ade achi anu anum mienu na chese 442 no na ade achi ya na match ne hyehyɛ so ɛwɔ na abɛhunu sampa feeling cool feeling bam onyame anye nipa bro eye pakum capsules na bema anum na manum Genicure 442 ene ye de VENE Ven capsules VENE eno so ye de eba ye na wonum eno so boa papa ne Akoma FM wote yaw oya no ayase eye oya wodwo so ntentem ye prostrate no support prostrate no eno ye Ven capsules me se wada hyene so ema me se Rocker Clinic Limited ye de edu fufro kraba edra ye de aba no eye Medfagen capsules my boss say emprensa Medfagen capsules bomodian etumi boa ma mogedi afrisane ye ewo ni padua ne mo obi e wa ne nan ne nsa wo behwe na ye tititi wo se ananse acheme woni ase enhonhono won sa enhonhono me se wada wonya eye Medfagen capsules ne be ebeyi sa haw no nyina afi ho sanso na sciatic pain woto ase no efi woto ase afa wonamromu efa wosremu kosi wonase eno so wote yaw papa eno ye sciatic pain wo pese efi wodekudeku eye Medfagen capsules Rocker Clinic Limited diaba eno a na wasa wonom na face ro eye obi oda wontumi na insomnia che no Akoma FM wada obesore no na chika se nyina eye ne ya watrase entra wodenna wonya Medfagen capsules ne be ebetumi aboa papa waposo ene waposo eye wo ya eye na ewaye wutumi ye stiff mesre wada arthritis wonya eye Medfagen capsules no ebe na de eye ma won pa ye okuafo edwadifo ma ne mema mechanics mason carpenter woye welder woye adwumaden wale to arasa ma won sanka Medfagen capsules no ebe agudifo ma ne meme mutumrika mobobodo mototo netball ene ho niama wedro eye Medfagen capsules a Rocker Clinic Limited ewie yede aba ebeboa wo paper pa Medfagen capsules say akokora ene abrewa beko jogging akokora ne abrewa beko jogging shane so Rocker Clinic Limited wo benya no pay bi ato wo ho ye wo Kumasi Alababo station ye ni Siko house ene di hwene mu friend Akoma FM 885040 0248 885040 and 0244 18 3230 0244 18 3230 wanom ena afa first story no ka 21st clinic ye sciatica expert mesro oto aseje wim efemu adi kosu na ase woje ohu anye wadura eni eye baby a wasa wokọ ne betutu ase de ma wo 21st clinic sciatica expert wani wo bia enche ho sanso no yade bia tete wo free uchinwi so kosu na ma wreso wo de ko 21st clinic a doctor fo akuni ni ani ntini yakache ena wonom wo obetu ase ade amount 21st canteen 7 am pepe na bono aye ready fufu adwene nkwan banku enkan ye wodome market video dan mo Kumasi show overseas ultra far radio so nyane techima go so sehwe for 0540 311 311 21first clinic yes sciatica expert nyimekwan bi enu na fa first story no hoka yemra second story no eso yenya ya baba wa so no bi ewa ha wono so wose be ma bi eburu kwase a ena kwakwa asare nso so oba bi eburu kwase a entu omu wi a ye ba yom wie nu wedding ewa ha ye fredondo na wo mo de wo makoka wo motema bebo bi nyame kwa na de wo mo esi aye aha Sheila yes ma'am don't come in ha yeah na okay Sheila don't call awie mami ti o awie de bokonse bokonsa abrantie dada fo bi na be dada mi agi misikedi ka ho bie mami tie abrantie dada fo bi na be dada mi agi misikedi abrantie dada fo bi be dada wagi misikedi ene na be so wo studio ha enu ti fa ye wrem we edi kan kwa e fa so amedi hu me kotina me Akoma FM ho na mdi ko hu abrantie no ye ne bread wo ye mobile money nte ya me ko hoko yiska nti mo na me ko hoko yiska nsa na opem nti da kro de tu me nim se ne neji me hu na me ka se saade a medwene hu nti medwene hu no be 3 days time eno no ankasa frɛ me na obisa me
na me ma ne mo aye nti mu won ye frefre ye ho frɛ me nso me frɛ no me anko no so on tina fa ko ye mesi nti otutu kwan ko ye adwuma nti no kwa ofrɛ me ne di nkomo all right edu me fan say 3 days bi o mam 20 cedi for chop money nti edidi mo am di be 3 months e wodu nkwa ho na me say fro back cra back mbeta me anti ba ko nchen na me sia decoration nti me wa kra ha be 4 months ena me anka sa me nye iska ka na me current dan nti emu won na boy ne frame no ka kire me say school no ko pole oye Akoma FM oye building and construction polytechnic oye building and construction enti wonya sa adwuma ni bi mu kwan wa kra ha se enti sa na be de opamacho se me misi ma rent dan dia me ma ne mbra no metina me nchen wa ha no fa mpa adwuma ni mu kwan ena me so ena me se me pe ni ye enti me ma no kwan no ba ni night na dan no enti oba be 1 week 2 weeks on ko adwuma no ena me bisa nsa na wo se adwuma ntina wo ba betina ha na wo de apa adwuma mu kwan na wo ba e me hu hwe ansa na wo be ka kire me so mintu ma adwum no no enye adwuma bi na odinam na ba na oba se oba betena me nchen na bebi owo no ne nji esan se onu oba bi awo ho a onhwe nkola ne ntinu wono ni oba bi awo ho onu oba bi awo oma wo 3 be ma nko am na ne nji ntinu ofiri amakom na oba be sha ahojo won komo ede eti wo Akoma FM esan se ge na etiti wo fi wo ba ne ho ni amekom no ye woni na wo miensa woni na wo miensa Akoma FM e ahojo what say yenkwe e no ba enti oba en ansa no frame so obeba me ka kire nse so onim se me nye adwuma nji aketua ko so me sua adwuma enti enya ada metimi ahwe no enti ma ne mfa ne be de mba mbeto me so no ka kire so on fa ne didie mba mbeto me so no ne adwuma nti na oba okay oba mi na me show we didie mu bibia enti o ma no abeka kire me se ne boss ne se on face ka se e bia 20 million na se 10 million na 8 million 7 million obeka na me obi a me mpopu meti na me di amano na di amano me da se ma menyim announcement we na me nua na boa me nti bani age Teresa Boaten Teresa Boaten e wo Facebook a wo share live wo say asam no ye na reho papa enti me nua ba Teresa Boaten wo send 200 Ghana cedis wo say ye nyi fa ema akweda no oh Teresa onyame onhira wate to asoma me enti obeka na me di amano ene eske bi abrante be ka so Akoma FM satam no nso na papa pani bi na ehwe me enti papa no nso dia meka bia ode mama gise manka se me hia sika we na ode amam gise manka enti o kan na me ka kire papa ni se ene mpese me kosua ejuma mpese me kosua pastries enti no o mama be 8 million sheda ka kire se madam ne se me fa 8 million bra na on kire me enu so wan popu ne ti na odi scan mama odi mama na mdan ma abrante no ena odi ko enti wo mu aba week na mbisa nsa na scan na oji se odi kwa akopa ejuma mu kwa enti oda so wo fie enu so we nya asem papa bia nka de o kan se okwa na boss no to ma ne da foforo boss ne hihye ne da enti na ama no on ko ye no enti wo mu anu wasan be ka me hia sika se na me bisa na odi ye den o se ejuma na me pe mu kwan na ho sika ntina meji no mama sandi amanu ene se bia bra so pe bia se me wo sika se me ni sika wo se kwan bia me fast bia me nye bia man bia na me di amanu okay me da say obi bisa woman number no e wo Facebook nyame sha wo se 0599 814 926 me pacho yemfre we sa number we yemfre so eso na me se ye bucket one no de wo ba ne nua suku atade na hye no henhan no a wo papa ya no wo bobo no wo bobo na asane ne naisisi form en wo de ne free ni wabrem e de ne ba ye yen dress akora no enti me se o me frɛ so ye no a 0599814926 edi no yemi amedi Mary Akosua de eno ana da so yenko enti sika bia brante baby se bia na me de amanu enti yes ana me ka say decoration me ni nje ho Akoma FM me ni nje ho enti me kwa Akosua pastries me jaye na me ni obi ye adwuma ja aketua na me no obi ye adwuma ja aketua enti eno so se me de aketua ne ba me nyi 10% simple na waka chem se me fa mbo ne bosia na sika bi oji efri me ho bia me make sure se make crate na onya adwuma no mu kwan ya odi me sika nyina be mame enti me so me di mame ono no kan
onu no kan ti me so me di money na me calculate say me sika no so me calculate na o de ma de be ma me o say me sika calculate oji ana ma calculate saa enti ejuma no nko an sika kro oji ye no enye sika ketua ni na ejuma na nkosi aga na meji me enti wo hu sesisi ano so the ejuma na asem ne baba jiska o me mfa ma no enti de ko wie se ne bra wo UK o so pese obefa no ko eje wa adwoa yenko ne bra wo UK o so pese obefa no ko enti onti mi ma ne bra ne me fo no nko anko enti o ne me o de mi beka ho no ne me nyina ya ko UK no wade wo beka ho se de wade mi beka o de mi beka ho no ne se Shela Donko eni Nicholas Ahen edi ata friend pa ya de Nicholas na minim say wo baba fruit player ko UK na yen hwe se wode ne ko UK no ana wo ko ja na airport wa wode aba betra ase no asem no mu ya wram asem no mu ede wunya ntin ru ba bia nti wode bo mode an tam twuku mame na ayeti IME time heba mesha eno no ane ede ko atia malaria yade TIME mese wo pe malaria dura eye time heba mesha eno am ena awia wo hia na eba mu adidi monam ya beko na keje ba so ebisi immune system ne pa keje ba ewo mroma bi jana so so na akwanya hye kwale na keba daniel ba misi pf ya me ozone scamis ni apidank wo benya time ba me shane keje ba capsule samansa je tumaduro wo benya bi ato ofren 0244 417 669 0244 417 Akoma FM center one when the breast man capsule saba eye pele ya ba capsules me se wa da bomode ya na ma won sanka bi be masisi yade ana wa ye mre e wo mpam wo de bo so 1 minute 2 minutes na be ma adwo so nkuruma ana wanya prostate cancer wo be mem cancer wo hwe mo gonorrhea na syphilis de wunya eye breast man capsules eye mema nkwadro ba wo to a no wa hunsa fom so bi aba ukunu ho eni nti wo to e de Akoma na nonom no no so agina so se na afo pharmacy chemical shop bia mu benya best man capsules ne bi Kumasi Daniel Bahabme Kwalenak Mr. Ba wo benya bia ho Suhum Hansa Street e wona be hu Eastchard Herbal Center wo mo edro no eno kwasem se ano enam edro bia mebɔ ho dawro no na edro no ejina ne nan so Fred 0208 288099 0208 288099 achamfo ba ye metroswad ma sorry Bible Center bomodia ne bra wabubu gumpam wo ba sorry me say Akoma FM emane ha odi fako so achamfo ba hwe keke enkrofo so ya de pa na sere no bode na so sika ketua bi na Bible Center obaji wo wode hama na say yade ho yade be na tete wa dam efom yade a wonu se ni aduro Mr. Wada ewaduro efom yade e friend etwa yade nim kwase yade ba ko fako so achemfo ba hwe na hwe so ntutu ase akomase atoso agogo o agogo hospital ne nchentema community 16 lashibi wa Bemba West Club 0244 083482 0244 083482 afi wa ba wo pa we Bema wo pa wo woni wo yere mo nko Jagris fertility and natural clinic Jagris ovarian cyst yade bi o friend sa ye wo polycystic ne diamonds fibroid enem say yade na afi so no Bema wo de boss 1 minute 2 minutes wadwe so nkuruma low sperm count na Bema o how be na woni padua no mu wo ba wo how be na woni padua no mu anei mako a enko ya esi wa diabetes stroke na say awututuo make for Jagris fertility and natural clinic na dia ma wana wiai wo kwa wa yetutu ase wo ba wo fa ba na fe wa hyemu watamfo wo mo sere wo mo mpese wo wade aguo mesa wada kwa Jagris e mawre ho na bra ye ma waduro no na ye bompa ye so deta wachi ye ma me ye mpai bofo Jagris ye wo Kumasi kuru no mabo hia adonko factory en di hwene mo enka dentist die takraze bancha se so me Mesa Street Fred Jagris fertility I was 0243 40 83 0243 40 home of babies Jagris fertility name of the home of original wallpaper there no be any say Alaska Star Enterprise and when to say your original wallpaper and a winya wo office or barbering shop or salon baby a winya ni biano Alaska Star Enterprise original wallpapers Bamadiana Kwedu Mrs. Anoche Plaza yani Prudential Plaza Akoma FM Alaska wallpapers original fee no friends 055 411 4878 055 411 4878 wo di aduane a ene
one spices na ba no ebi wa when we yade nko a ayiko seasoning powder make am for the amount Elan Spice and Trading Ventures wanum ena de ayiko seasoning powder wade aba ayiko ye wo ayiko beef seasoning powder e wo ho na no ye wo beef no wo nantwinam no na wo de egu ho pa no wo steam ne de ayiko jollof seasoning powder so menu aba ye wo say jollof o de kokko no nti wo ye jollof fa ayiko jollof seasoning powder na efa ye wo jollof no eni be ye fe be yi makomako na ebe ye sumptuous ena ayiko stew seasoning powder we stew no obe woni stew ye stew na ye say tayo eye fa ayiko Akoma FM powder na bi fa gumo na je say won pako di wadua ne wia isma be mo ayiko no waje so say eno ano no sa wo ko supermarket ne edwabia mu a ubenya ayiko seasoning powder ne bi 0244 160750 0244 160750 yehwe ho aba ne ba ye behwe se Nicholas Ahin e de Shiladonko eko UK anaso afana nkwa yes sir asamalanko enu nti yetie mama cha wi de nyabone se mifiri ni wablem mene abaye na na yikita nkwala menu ya sha wale anisa na miracle ni wadwana jankwala no ama meye mo hwea enye enkwala no abedi minchen nti mede ba se mommo ame enu nti sade yesini wudi nkomo wase woni kirekirem baabi a odi hunu no kiremu a besi dia ya abayo no adwane ya jankoda nketewa di ama wo sanse menyi ni sasabe ye son sabe ye nyado wabodam so obeja ne made ama bema no wahwemu enti maye free ahyase e de besi awiye mamba chona mene no ana wontina yete abusuafi e woni wablem nti ba sa no mene mebla ne ne ile ana meto menkwalai nti na he ochina he mebla no mebla no ene nkwala no nkwala nto kwa na mebla no soso nti ba sa na ana na apra one mbanza mebla yire no ACS kan nti ba sa me ko ha dan o mama so ti o ko ha da to fe nti anche ana oba no enya danfo ma so na oba no de ntu kwan eko nkran ana oja nkora no mami said ye sidi nkomo no wase won nya no na ade mami no oba no di nkan de nkora ne koi e ma wo ko pacha yenya ni nyina mama jo ada wo ba soro an wo bo hu ana mama jo da mo said ye wo bo said ye wo refi won sam bi me na mama jo memo asare ma me unsie di nkomo wase ho ba jo di nkomo pa ni nyina na mpese wo hwiegu me jawo e de ma wo de fa airtime no na ka ni nyina ba jo ma ba jo de tensa adwuma na me na ebusum adwuma inti bosumen so Akoma FM nika anna me inti adwuma no so sa bosumen so ya on san ka ope inti de me kan sa ma ene de minister inti me kwa adwuma ba inti na me wa fasiti wana me se o me da on panto adwane ni na me de me kwa ba ano see you inti me kwa ba na menya etansi bi na me se on pan ye de on pan ko to adwane ba ye ka se no adwane ade besa ade asenti o me ko to adwane wanko amesuma boy bi na okoto adwane ba inti okotena ekiro nti abo be top to one no me die nti ana me tu punim nti ade che no ana oba fe me so ko hin no so okohin de aden ana so ko na ma me ho ana obesa ni ma no okohin na ne nkura no koi nti me ho ana be de na wa de okoma me ana so anya hwe ana mpa che na oba nti oba na okasa ko star ma me amesi no ne nkura na koi nti ode nkura no koi no ana Akoma FM bye into oba ana mesiade oba na ma yatrana tina wani mi felo ano edi nkomo ana me jene phone ti me jene phone na mpia bontin ti mpia bontin na bag bi si edana chi ana me fa bag no ana inti phone ko nsi na me nya ko e free on phone so ana mpeke na me se hwani ana de ni baka se wanya ka na amba cho hwani ana se na dan phone me fia na se omla ankran to bi that wanya ka na me se na omla kan de what be da hwana o ne ka sa se o omla cause me na minute ana si o ne na rafu ni to so omla am si sa de me de manema ti mo mi ko mi firi mama so ko abrem ho nti me ko abrem ho no mba na wajan kra no a poa oko nti eno me na me frɛ me se me fi am se mamba cho
ana o say akra no o the hospital na say me say o ma ba che Akoma FM de agya akra no ana o say arenti indi mama me no kwabu fu me say me na akra no me nchen indi sa de ma ya che me say o mo me yes anti me ne kasa ya o si akra ben o se ne ba no e ho ne nchen e ya wo ba no na ho ka ho mo asema na ba che da bi ne ba no ne ba ben ne ba ba mafia no na mafia ya akoda o won fie sen ajo 23 years 23 years o ya akoda dia mechi wo because ne won ya akoda wo enti wa founder agent ye department ne mechi wo enti wo se me yiri o se me girlfriend na me ne tenti akoda no nsa yanko ba che me girlfriend na me say o ka say o de pa ko si ba we friend pa o de ba na o de no hospital me say ama ba che we jankura no ndi mo me e ba sa na media akra no ade chen ndi obi kra na ka se anti akra ya no hui na nani ase na fita ana me ko ni obi hospital nti ade chen am frɛ Akoma FM na ma no se ne furo be di mi chen nti na ma no frɛ no nti oja phone wo ko kra ma chen oja phone no sa na ma no wa peke gu ni trim nti oko du nkra no frɛ no ana me frɛ na ma ne frɛ salam asala me fia ba o se da bi am say also oba ho wana ose da bi o ma ho sa na wa den wa ba no ho ana mommy akola no akola we ne bra no bi ne ko hospital ni wa bi hospital o mo se o hia mo ja first bi ne ko careful mi ne ko kituam ye ko tena ho sa afere doctor aja ke o mo se o hia mo ja nti ana ha fro ana ha eno o mo se o mo ntwu mo ja ana ye ko kesim ye ko mo se o mo ntwu mo ja mai ana mommy na kitwa ye bo mebo ana penin so cause we se me ka nantia o nanti se cause ma papa ninti no ye de o nanti ana we bombo na we bombo te ba sa kra penin kra boy de yilai wo me ko tama na yilai na wo me hospital na mutwu mo jama kra na abobe sabi ko yit na me na me ndidi nti ba sa na me ne so bo me twa hwe e hospital wa te wana wa we no be ko hospital no madam nyezi wo su ukoko la passe wo hospital ko la passe o ni wa bi wo yare chan wo ba no hospital so mutwu mo jama na me ndidi nti hospital wa na madam for mo yade o mu sa me na ka sa de a me kire mu kire mu sa ba sa me ne so biri mi nti entampa na mo di mo ja simi so na o ma me moto no me ana me me so timi nti acha nto mo sa na akwara ma me wa me so mo jona o mo wa jona jam za ta no ko enche ana me de na ma na get na ma no e ma o mo frɛ no so sa do be ba okay ana me ko be siam o me feel o frant kaya o mama so me ko be siam na me send scan no ana sa de chewa ba madam ade chin wa ma ana sa de misika man back ana de come back nti ho na me hwa akwala na ne hoto no Akoma FM ana o san yale nti o san yale na metuma ni be bia ento enkura ba sa me nya adwuma nti ba sa na me friend sister ka chen ne san so ko fodia minimum de ba o se ne sister te am ndi ko man friend sister ka nti maka che me afia so mla o ma no nti se o te se bibia sia o be ba na ana de be se nya sia wie ene sa na me kan de ade chin no minya ko be bire o me fon so when we after me ana mpeke na mo se de na si am se bibia si nti me ho sa na me te se yes o ba no ese me se akora na wunti o ba akora wu de o ye de o ba se me ka de be se nya sia wie no akora wu de o ba ana mo me o ba nti o ba na o ko na me mo ana abusuafo tu bobo fo se o me hwe se do mo tie na no kra na to mba no busa me se yin sa na me kan na me se nti o me hwe akora na o me hwe no nti o be se BBC ansa na ana mo me abusuafo se me se ma ba akora na wuto ana o mo je no eko se ye de yamla na me ne mbapa pani bi na friend eko e no kofikaya okay baba kana me Akoma FM ndima ya ko na mo se baba kula na wuto nti sakra do mama ya chime se me di wato akora no so ana e pa chewa chinchina mo se da bi ene sa de ane me patawom oba na okwan de no man kan wasem bia o oba no awagya ne mane wo ho okunu wo kro no eno de abusia kan wasem ba cho de be no man kan wasem man kan hwe Akoma FM na yeguso awia yede ema wo no ye bekọ shila donko ho Nicholas Ahem waka sese kra de aka nyina ne ye twagu na ye odene ba bekọ UK to asoma me nti yen sa na brante ne ka chem se ne bra o UK na ne bra na afre na ka che ne se opese o mra me fa no ko UK nti ontimi nhwe se me oba o ne meti no no nko abekọ na me nko bi nti sa do be ka che ne bra ne se ne bra ne be fa ye mi anu nyina nko na edi kan ne bra ne se
onu be man onu Nicholas no onye yemi oni passport so ye yemi oni passport na ne bra no so be visa ne papers na aka no sa na oka chem to oka chem na me bisa ne se enti se skasa na wenye obetimi da passport no ana oka chem se mianga se minim se onye ejuma bia enti miame mbo na osikasa mu na onye passport no oh ena mbisa nze enti passport ni se na onya obetimi dia ye ena odi ka aka chem se mi man 20 million Akoma FM 20 million sisi ade minya na minya half nso na o se minya half odbe kwa akoto ase na dia menya aka ho Akoma FM na no dia nso akwa akoka ho enti papa na o hye me no ena me frɛ na me ka kye no wan popo ne ti na o send this ice can ma me papa wo hye wo papa na wan onya me papa e papa penin bia o hye me pacha oyobi onya me sugar daddy like oni minya hye krada pacha papa ne pe wasem so obema oskasa de enta papa ne hye me papa ne ka kye me say on pese obehu se abrante bia wo me life no titi mi enti papa ne ye de obeye bia se de be ya nka me metwi me ho afri mrante anase memasem ho na mo mima so odin na maintenance still me yes are papa ne ye say o ma me nye memasem opese me ntwi me ho afri memasem ho senti na wo ye memasem na me nye memasem na de na papa ne say opese wo boa wo se be ya bete ho afri memasem ho na asori na me kon na me to nyum ho nte na ma papa ndi hum no se on pese me ye mmema semti no Akoma FM obehye me so ho fe ndi bie mo obehye me medidie mu nti papa na rent dan kwa 2 years ne de maami be man free maami gidi papa cho de papa no waware one ne ire ne mba na ti waware man pa chende shi ni metimi akanya me nim no kwa shi ni she na na odi she me because me fan say humobro bi na papa ni nyama me na odi she me okay enti me frɛ papa na me ka kire no odi scan maami na me de ma o Nicholas ni na odi twa ya papa ndi scan ma wo me ka kire ni say decoration na mission me ni nje ho bi enti say ampese mission pastries enti pastries ni sika na me ejije de ban me ka kire ni say madam ni say answer na obe kire me no me fa be 10 million na say 15 million bra enti me kan na papa nso ampupu ni so ka kire me say sadia me mo ne madam ni nkasa no ndi kentia half Akoma FM na me say me nso enye adwuma bia na me kwa akoso enti no me ni obi kwa hihye ho a nipa ne ye pastries nipa ne ye pastries na me ne kwa hihye ho enti me ko nipa no ho e na me frɛ papa no ne kasa no kasa obegi sei okasa obegi sei na papa no send odi kan send 8 million ma me ansa na e na me de ma onu Nicholas no ni na for efa edwuma no anyway passport no sika no ni na ka mo enti me de ma na ewo ma na be 3 me fa se be 3 weeks and o ka chere me say nipa na oye passport no wa share birth cert na sin so oye birth cert yo ba be passport enti no o pese me fa sika na aka na mbeka ho na onya ade ne ntem na me si yo mate enti emu wo na me san frɛ papa na ka chere say madam no o chere me pastries no o se me fa sika na nka ya na aka na mbeka ho na me ka chere na na o send ni sika de ma me na me san dan ni ma Nicola enso o send 1000 na me dan na me de ma o Nicola Akoma FM enti passport any birth cert we ye matria be 3 months me hu hwe na me bisa o send passport na wo ye nti say akosi sen asema o ka chere me ni say oye ni se de be ya okọ UK ho na onko tena ne bra ne nchen na onu anka se be pia akọ pedwuma ye nti oye ne chinchin se de be ya nti enu sa no so ni bo ed nti sika na me de ma na anso hwe nti me sa fa sika foforo nka no na me bisa nti se sika sem bio no onya ka ho a ebe ye okay na o se me nya 2000 sa ka ho ebe ye okay Akoma papa FM pro ya me friend na dada sa adada na maka chere no de ama me na me de ama enti me fan say birth cert ejuma no building and construction say ejuma ni sika no kwankwa me calculate be 70 million na bo na ji free me building and construction ejuma no ka so pe sika odigi 2000 500 800 no odigi ye no nya me calculate no kwa be 70 million no odigi ye Akoma FM sabre ni nyina so papa ne wa na wo ji me ji sika free ene papa no wo sika papa no wo sika ade adwuma no ye omo de sawe ni kanu ni ko nsi osu no onu no owo bebre na owo weke so omo de ye adwuma ma nti papa no wo sika owo sika so obebua wo so obebua ma me papa no omo okumase na me wa akra na ma me no papa no omo hwe wo a obi unu na ehwe wo a wo se bu ni fa so sa no
No more. No more shamba, no more Kumasa, and me walk and me see a juma, me auntie back on Chewakra, and me see a juma. And a papa do home in, and all castle be shaming and say, no, and my papa do home. When you show a papa, no, or show one was here, maybe a baba maybe what the woman now. And yet, Bia, or says I'm not the mamma and the baba, papa di can't me say, and Conranga son a bell worry me, or shame me, now me see a jumary no longer sour worry me. Secret no Akoma FM. Conranga son or bell worry me. Or be what can you know? Patchine. As I say, what or near penny not on. And see no person mean woman. It's papa no neighbor. Oh, to see Oba. Or Baba Mammy, or Akoma or FM. Mamma Mammy, or Wamba, and so catch him so person me war back a woman. Who Bank a woman, no. And call shame na Monsieur Jumani, we know Yammy shop will be mammy and uncle one name and my own barman. No, I knew My own baba. it's not why you're ready, so we'll bang him out. Me ready, say many more baba man, and 7 sonum. Me yesterday, Bam, to me, I can be a free papa no. Miss me yesterday, I met Gigi be a free when I'm so media Bobra. And it says, can I make Gigi and a for Nicholas and so me done than the man and I said, now I could dinner one. And papa no, I'll be a water to one, no one, no one now. But you're the man, oh, can crack, Mamma, miss me, I can, young can a single day. Akoma FM. My end and come met me a canyon, papa, niming a shade down. Papa ni minda me pen cause when you chair me baby papa no obe o blue 50 or 60 crap papa ni nini and I'm so one fear saying after na me konya 23 13 January na menya 23 we share papa now I'm 19 years now 19 years and papa ni say what tete wo na ko aware pachan also shema pachan na when me say papa ni say wo so ndaye no na nya me say wo nko wo be wo mama nko a enti wo de wo betimi a wo baba me metumi ye say ane ma na ya meti ase me yira wo manko a enti be kofa foforo no wo be mama how would you know say wo ba na wo kofa no no nyi se no wo kwahye no no be wo ba na so be sa wo be ma na ama wo how would you know enti nso ojiji ni di pachan na wo nso obi agiji obi adi ama na nwa no bo hwie acid egunu so na wo koji me hu bi da obi kwati me ma ge no kro bo na me hu bi da na wo nso ma mi so odada fo ya Nicholas ya ntana me yes adwo se me so be ma me ne tin makuma mu no mi pani yie se de be obenya adwuma ye na ye nyina abo ye mienu nyina enu ntana me so me de yes na mo na minim se eye ndada bi na oba be dada me na mi pe na mi pani yie se onu so benya ne nsa no adwa na so obenya adwuma bi na oye na ye mienu na yetimi abo ye ho ntana ma me yes anu wona agwara be ma mpa cho de bi bai mene net na me so na me don sata mu no na me don sata mu na me so mene net ma fa ne se me boy na me kunu me ne ti enti me so me boy ne se de be ya bibia be ye na emienu na ye ho atoye e na ma me de yes ade no enti wo ye passport no wodi nkan je 20 and wo sign be pray another 20 bachan o sign be passport na edi kan odi kan ji 8 million asa na obeji 10 million obeji 20 million ni 5 million ni 3 million ni nkeka woni ade nyina obeji odi oni mi code mi bibia oti mi fa me phone no aseni escape me phone so dia to no ne phone so abra won kan kire mi o na wo kan say we just scan free papa bi one de ma no mi ka kire no oya we eto le bi class papa ne ka say mi be hia na mi ka kire say mi nko cause mi so ne mi beda enti onu Nicholas ne mesina me ni nyina nko ko hia papa no no wa ka kire mi so nko oya we pa tina woni Nicholas no boy ni na aka bom na moje pacha me fa ni sana me ni na aka bom ne yes onu kra timi di adwene ba se sheda dada papa ni kan se kire no o se ka bi se sheda ka kire se bia wo pesika di akwa akoye we wo pesika baby 10 million na 50 million na say na wo di akwa akoye we o kan na me so ma frɛ no na me di adada ni akrokro ti say da me do papa no na wa sene na o di ama na me di ama o e ko do hu nsɛm na kire no ono ofrɛ wa opese woni ni papa no frɛ opese woni ni di sex ho nkomo enti so first no na me mpesa de okofa ofrɛ me no okofa sex na me buefu na makati no enti me kan nsɛm na ewo me na kire Nicholas na o se o me akola na mima menimbie mima ma adwene mu mbie na we mpenifo se no ye de adada na ekrokom de ju omusika enti onu na otechi na ode adwene na ba
papa no catch us o ka say bia brane have sex ma fiwa na say bibisa o catch me na me so magine so pini ayo na me ni di sex ni odo ho nkom papa nso ye ni sa na ni tia ekono na ni agye enti menya abote na me ni di sex ho nkom sa na aka chem sa ewie dia na say ya no po enwumre ewie no aka chem say wa me ni agye ewie ya na say wa me ni agye no pe ene o kan ya sex wo phone so twetwe ban ma yenya sa ye di sex ho nkomo no ni di sex ho nkomo na ni gi papa no enti me ni be she de di sex ho nkomo say da me do na ama nso na nyema koma mu na de yesa sex ho nkomo mami bi eye ka say bia say na me yewu a wo ho ban Akoma FM otimi ka chem like ebi wo kra say wo private so na ofre me a otimi yi ni be ma na otwetwe na chire me ba me yesa na me mpese me hwenti na me kate no ba Nicholas Kroya na ye o ka chem say dia papa no be ye bia me nya abote say de be ye a ebetimi agi papa no enti papa no ko private so otimi yi ni be ma no wo twetwe no otwetwe na chire me so ofre me video kwa na otwetwe na chire me ba na ya me ka chem say me mpese ade na ya ma ni mfasa ne ma no en chire me me ka sa chire owi a onkasa won so bi e wudie mu na o kampo me po me nyampo o kan me nye on ti mi ponga se bia yu no fa na se bibi kra kire no ka me nye ntu wo hu no fo da pa cho de o ka kra me nye cause me anya do bi na me de do no me jiji bi na me jiji na me de aya ma ade so atwetwe ya na wo so jiji ho ma na no me jiji ho ma me o ya sa na me hwe ni din se ya me send message say o what am send sexy movies ma me pa o send ma me ka Akoma FM pono no o ni me ni bebe o konye free de o tan send ma me ya me send message say me pesa anyo ma na o de send ma me ni fa biom send cause ebetimi abase penin bi beje ofun okohu sa de we wo so be ka so ya krabone Akoma FM sa anyo ma no me kan kra on fi na wonya krabone papa no otumi twetwe ama won so ho fo wo de ko obema no ho ayi ho o like onye nche ena me o yes ade na me ka che ni prince me mpesa ade nso o ya me mitimi kate no no my friend no ma ko no ma ka che nse me mpesa ade na ye o ye ena ye o ti ase no we jan okay nti yankwa enti se woni Nicholas na jeje akokora yi die ye mo wa mabo na munim enti your passport passport se o de adwuma ne dada mia na se o hu se ma adwuma bi o de adwuma se mo ba me mfa ma no biom e na o de ko wie passport any birth cert ne visa na o de ko wie no so Akoma FM o de ko wie no so ye ba se maka cho se komo no ye nyenru ba bia on ba bia ye ne nam no ye nyenru ba bia na wo be ba wanum edu ba bia betayo wa no agi so bi ka cho se kwa no tubu asa ma me kwa na me ni oba fefe ya ne kala ato so papa bi nkodi nkomo e wo caristic benches oba pa me mo ha me das misian ewie ya nkwa yi oba kwa plantain chips odi atena akonya we no soma me eye Akoma 87.9 FM wo share wo Onua TV Democracy Nua Pani TV 3 na Kings TV o Sacrum TV eye Papa Bi TV Odo TV na Face Star TV wo share yen wo so yankwa yo apomoden ho nsam na nyina ne se enei Caristic Ventures Akoma FM na no den enyarewa esa no de bia ya na yesi e babontin ye bekire mu obi ho betie bi se yi edre wonto bi da no wote wona yade na edokoro no na chese wodidi mu anu okwada kamenem na eno bi se ya na se nyame fa obi so de ba enyame na akasa kire no ya na yesi abofo ufo ani hu abofo o wo monam nipa so na enei no nyankopon nam eye doctor so Zahara meshane ni G capsules edru Africa Coast chese enamu yade ya esa no ya ne ka no Ghana ha se Ghana hafo no wo munye chese kremo boni am ye hunu kremo papa ene woni ye aduro ni binti no wo ba bonte na wo kasa se ya wo se ya te abre enro ya tobia ye hu so mesho Caristic eye Zahara fo nro no wonto obi da wonim sedie enro no ano odene eye me de ya na me ka se ukodwa so kre ntomienu ntomiensa wo de toba Akoma FM titire ni Zahara meshane ni G capsules na esa infections no toba ku sei wo to meshane wo to capsules no sanse we ni emfanso mfa nom se de bia na mama ko so kire mu no wo to meshane no to capsules na wo de meshane nom capsules no 10 times so eye na mienu
se eyensa na atie gu baabi eno nyina infections obu o hwa ya no wose kanetete ensa ye nkrodo so ni ade no enei no enye saa hu sensa ba wo ho a infections na wanya edro we wo no a ententem so ehyensa mu infections ase esansa no den eti na ba pemfo ntimi num ye dro bi oba pemfo no ma nane moja eti wo ba wabu ne nsa na ne nsa bu onsisi so eba na enu na nsa na twa na nsa no kwade na so ko wanim obu hwe ne ya no bebu ne nsa de che bi ma biem eso wonam ho wo bo ne life ko wa yese hwepe emoja na aka no etawu mu o Akoma FM na fibroid oba de ye wonya se bosome beso na wanya dura no odin na benna ne wo moja ne nyina ma na bese akọ eba ne sa kala bi etoso ne ahofe bi ye wo no mama ko sti ha yi na meti ha yi sebi moja fit taye mu a ekenye ne se wo hu ye yo to oba de ye no nomaduro ekaka krama wo nsabu aba no unya zahara mesha ne ji capsules na wa no nom enane moja na nane nyina tam no so nane nyina bese akọ no watie si na wo nam oba bi edro no so ne bo nye dene ne bo ne da fom we infections e wo ma ne mema mu nyina no etu asese wa eno me ji adrenal advert bi na obi ko do wo se yemfa be we na meka no zan capsules no cancer doctor say yemma me box na mama me ne price na me mate eno so de enya den kora ese no na ehwa ye de bi agba okay na Zahara man capsules no akai masam edin afi ya lanche eno FM one ye tona na lanche din no wo mo se timi ma ogina so sa ahodwo run about ponko Maa Akos me say on sa ponko no ogina ho no wa ye say no ogina ho say chire enye sei enkoa enye sei sei sadia me de mensa na ye no woni a wo ti ase ne ti ase we di ayi bi aba wo se wo nti ase ne wa wasem a ejina ho sei eye memaduru mema nko ana no edro we oba wonum bia wutime na be ma nso dom na oba ni hu antime na esa sa no odin we ne edra wo be no na awotwe da bi eda na wonum ya ne tatam so e wo se ne omatimi so de gina e ma hunu sampa wo ye be ma mu a e Zahara man capsules eno na Maa Akos ka se wo pe box mu a etimi wie ya me de bo na ma na ma chen baby obenya bi ato ene ya wo monko fa bi ano odin edro ne badwa so nso to anti tatam so doctor number odidi juma na no obenya no 0246 348 334 0246 348 334 and afi 0248 569 335 0248 569 335 and I said 0246 348 334 0246 348 334 afi hindi heba mesha no eno ye nuro no ne etwa to amede banso no ne yedro edi ka be adwaso edro we be adwaso na ko 20 years ni na edro we no malaria fever dro na enei no bna ye de ye ne yehemu kena ya obi o wasichire yade etu asese wa yanka se boa wo we no sansa dance e ba no woni o wasichire yade Akoma FM ye wonum nuane no wonum na dro ya ne kanfo de ma wonum enye obi afa ne wanya bie ebe boa wo de na so wo de boa on tantantantam woni a wahye da nya bia cha wako a enko no hindi he ba no fa ye wonsuo ne no nom abrani nyina be bi mpa ho yade de wunya aka na abebo antini anam ntia se sa ye nka se bia koto ba ko no ne be boa wo to miensa na wanom e wo mu anu ata tobi na wasa nonom wo de ye wonsuo a wo be nom a sugar level no metimi a hye wo bo se betimi akofom ama aye normal ma wasa ba normal state woni owo bie no ene di sa dance we say to me nya ya de ni bi je se de me hunu wo mo bi o mo to no wo ye test ne ba no afre doctor me ye sesei doctor se sa to mienu ana to ba ko kan ti hindi he ba ne de titire ya de blood pressure I no make say wo bi a obanum bi anko no wo mra wo ha ya me nko ba bia me ni me di age no afo na ewu into Akoma FM na hindi e ba na no odin ene kodwa so enso to
woni a water no wo mato agu so aye fom Akoma FM number me sra wada frɛ no na ne a wonti ase fa dro hu bia me de mu nkyere mu aba na so wo pɛ boni bɛka se details wo pɛ ho nsam pa obi wo ho a na owo eye problem bi ana se owo achew bi wo ne ho to pɛ so wo pɛ so bi obetimi anom ama na ye yia eti wo frɛ doctor obi won so a ne mfie no ya wadie no we obi a wadi mfie du nwɔtwe ko betimi anom infections no kwa de free dum ye no ko betimi anom san se ne nkwada nyina nya infections na ne wontimi nom no ye se obi a wonyem pemfo a no obi o makwada nufuo ye no obenum bi age so odi ka frɛ yansa ne kyerɛ kwan ya wo befa so doctor number no 0246 348 334 0246 348 334 and I said 0248 569 335 0248 Akoma FM 335 nyame ensha papa Maa Akos baby anso obi abenya bia to babia chemical pharmacy heba shop bia mu benya ayi zaromisha any the G capsules Zaharaman capsules and a hindi heba mesha be woni opedo du atu aton ne de enkrai wo mo nko kai shi drug lane na kumasi anso kewo do pa no mo ko ho benya bi me da se papa me chese ene ebufra papa ye nua bema eye asai kwakwa asare de no me nua bema erekobi ne buafu papa wo se oba sa bema na etete wo a wo betumi ye gya no na akọ baby na mmom ne se wo bedwane ye gya wo ma wo ho eya brochira nka bema ne de kokoto a ene ne agye nkura ne nyina de ama bema no wo ya dan wo ye oba no wo ba enya de a ye de nkura ne bema obiem oba de enti ne ye se enka a gift in fa na woni ye Akoma FM say bia bema na ye ne bibi na bema na ye obibi kra no a wo tumi fa ho ntansa enkobo wo ma wo kona akora no ye otwato wo ka kire e wa afe ene bosomi mienu sesi akora no enya mfie miensa aha gift oba be ne wo adamfo be na tu wo safo bone no seja wo ma wo ho ne bedi na chi e won kran ja wo ma e wo ho ne bedi na chi e won kran adan gifty why ya arahusem papa enti eguso ya ba no ya guso ya pa kwasi wase omonko school enkoda ne mienu nyina ko school first one no 5 years onko school second one 3 years onko school pa kwasi ya ne din kobo kama onko school wanya ogina se ya ose ogina plus 2 de ba mi hunu school Akoma FM oso ogina onim bibia fa school ho onim hwe fa school ho enti se bia wo abobo ya wo pragea wo isan we no be moto ni bi wo new abremu a me pa chawo bomodi ama ye hu na ye de nkura yi koto school mu a na cha se be ma no so etimi akwa ye adwuma ene hwan na wode nkura no komo mu no akwa yi adwuma obi ani abre kwaye na adwuma to mo tata kwaku asare ho saa enti mesra wo abobo ye ni bi wo pragea ni bi wo bibia wa wo new abremu a wo de bomodi ane frɛ me 0245 301462 0245 301462 ebia won so betumi akasa wo beto pragea ni bi ana bobo ya ni bi kra de amano no aye adwuma e de amawo a eno so wo frɛ me 0245 301462 ya baje so ne ye ne na konhyehyeye ne ya hwɛ sɛ wusika no de be ya Akoma FM na fe wono so afa no de aye na adwuma boa yesa akoma mu nsam ya de boa omo a womo ewo hawo ne bie eno nti won so obetumi aboa yesa be ye de nemom ye ma ne de ye nhye won matade ne ye fa wo mu nko school momo number no ye 0599 814 926 0599 814 926 edin no ye Mary Akosia Day ketua bia nsa ketua bia ensa boa yesa afei yankwai yatoa so Maa Akos nti eba ne sa no passport ne na asefo na ye no de me hu hwe nso skadia na ye di free me ho me hu passport ho hwe me hu visa ho hwe nti me bisa ne se wo se wo ye me birth cert na wo ye ne se me hu fa me nko bebi ama ye nko fele me hu form si bia se ye birth cert bia ama asema boy ne ka kire me se me hu asem be no ni mo no ntimi nko ye me hu bibia na fa me ntu kwan
Sa na o ka kire me. Wo man information no onim date of birth. Onim. Wonim wo mama di wo papa di wo. Onim mama papa onim mi date of onim bibia nti o se me hu den no onim o ntimi nkonkoye. Me birth cert ana se me passport ana me bibia o ntimi nkoye. Ona ya ma wo. Ona ya ma me no kan. Nti o kan no ewo mo no sa be ka kire me se scan dia akapa ye 2000 se me nya 2000 ne ma na endie ye mienu nyina ye be ko ba cha ye mienu nyina ye be ko UK ena bisa so ye show se scan o kan se me de ma no ko so wagidi ska bebre ni nyina ankosi aga ma hu hye nti o ye show se 2000 na o kan se me nya enu no ma na bibia so si dia na sa na o ka che mo se ai wo de me mpemfa ma no keke enu nso na me dada mpapa kure ya se me kwa current wo husband to be an papa enu nso na me dada papa kure ya se me kwa current dan o kaswanti no o ma me sika me current dan onu di menim ni me kwa ekotua sika no ade chi ye na wo Nicholas kure ya wo de plan by se ye nka nche papa ni se me nya rent dan na me di sika na me de akwa akoye ejuma ena me frɛ papa na me ka kire no so on de oni problem ti me nkwa na me nkwaji sika no ena me ko fiira no horo ka so na me kokwaji sika no 2000 na me onu kwa me ko odi kan ma me 1000 ena me ba na me de brew enti be 3 days time na me kokwaji de aka na me sa de no so brew me de brew be 2 weeks 3 weeks min something ho hye ena me bisa o ka kire me say dia oye no se de be ye kwa ye mi nu na ebetimi epie ni akoye ye adwuma nti no skana me dia ma no so en sanson ye mi sa ma ni ska bo frobe na me ka chen say de mi ni ske bia me de be ma ni biom enti so onya onjai cause mi ni ske bia me de be ma no ni nyina echi ni nkomra no oba na oni na awu na onu nti ho no oba na adwe ni say ni kunu ni boy no onu na o hye nti ofafo na wa frɛ me eni atemdie ni duabɔ de enyensem ketwa gay frame obomi duawo oba na woni na wo miensa no ya wo frame kuma ba hojo no ba chan oba ne frame ene wo be wu wabla weninda ka betete wo nam misi wo nam dinti na wakasa ache ho gay no say because of me nti na boy no Nicholas no nhwe ne mba na nka che no ha me ka che ne say nya Nicholas na ehwe me na me mpo na me hwe no ma bi so ne mba so me sika na ye ode ma no ma no de send ne mba e ma ode hwe ne mba wo sku na nya onu Nicholas no e na ehwe me nti so o ntokwa ne obi ku a ma oni me be ko sa ntokwa oni ni Nicholas ne nko sa ntokwa gay no so me ka on tia so se da bi say Nicholas ni me na eti no nko ade ni sika na me midi Nicholas ni sika na medi because of minti Nicholas ni nhwe ne ma ene o frame a atemdie ni duabo ekoba ye ni na odi aburu mi abesi ne odi aburu mi a edi aburu mi a o aburu mi ndua saa sisi ampo de mabre o duabo ho aburu mi ndua saa because of Nicholas ni nti anya ni sika na odi hwe me mimi sika na me de hwe ono oba mi nche na me fa say nika mienu na odi hwe ne bag mi de bae nika mienu any boxer back umpa bo se wo fio krampo oni bi Nicholas o ye feeling brother unya enuti na na apem empa bo se wo fio krampo oni bi wo ba em ne wo efe kakra ho enu na che wo no oba empa bo mpo se wo enu na che wo no ana Maa Akos mpacho ai ena me so me do no na mi hun me do no ade na wo ye ma wa wo de do no dento ya mi nya dide woni mu tam ohun mi odun kwa ofufro mi anko na me call nche na onu so onhwe me ento onu ana bia me fa say 2 days bia na wa ma me 20 cedi for chop money nya ade e na say me ka say me hia scan so ti ma me 100 cedi ni we na obo abo me ka kra eye boy no Nicholas no but Nicholas but try beginning no hwe me kakra nkra ansa na me di be firu a me di ba akra ba me ba akra ha de me ga so wa ma misike bi se me njin fa ya bibia na me boa ntini sika se na wa wo hwa woni ne tra hemfie be anasan me ohun me kot na du nkwa ho me nya be 1 month ansa na me be hu Nicholas no e na me hu no so me fa se be 3 weeks e no start so o ma misika anchen so na me fro me nya 3 months odu nkwa ho na me ba akra back ntini sika o de ma me okra me nya cho se be do 5 million e ndru 5 million e na wo abo na ka be sen oh me come aboard no pa me calculate ni nanka 200 million but say me calculate ni nanka ma me gidi 200 million mpa chan cause na didiem ni bibi obetna me nchen 2.5 years onye adwuma hyede me kwaye made nyina na me diskana bro adwuma me ntimi ye sport adwuma me kwaye na me diskana bro na wo so de ye se de be ye mienu na ye ho beto na sa wo boa na ye ntro bi na odi twa me a me sika nka me calculate ni na 200 million na kwa wo no ho sisi a me gi me sika okay hello hello Nicholas yes mommy that's to say
Nicholas na adan na wagigi Sheila donko sika dia wo de be kwa UK ni nyina wa fa na nkwa baba we da so siga dan mommy bajo entisa Nicholas entisa sa na tie kire me mu mommy bajo me bra na ho e na osinka yenye people no ba fa na covid be bu mu a bibia ya basa mommy dey say dem na me bo ababa we ababa wa no babra wo bra ne ka say enka mo mra no hwan sika na mo de ye papers ne akwantue no ho adwuma me sika kan ana ono so na de kakra kan okay ono so de kakra enti ne de ne bebe say Akoma FM mo me bacho me ne de ka se mi amin ka kwenti ntimi ka kwenti na ma fa me kan endu be 5,000 kra. Oba ne be sika 5,000 na se sika no na woni Sheila twempra meboa. Bajo ai. Adwuma ben na oya na ode se sika ne ma wo samofanya akwantuo ho adwuma. Bajo no anya adwuma bia. Na no wanya sika because o girlfriend na woni netie e bia wo na apesa wo boa no na onye sika no na wo demand sika free no ho na wo so onkofa ne hene. Bajo. No. Me uncle. Na the uncle na hwen. Me uncle, me Nicholas, me uncle na hwen. Wo uncle na ehwe Sheila. Sheila. Oh, wo uncle no wa hefa on Akoma FM. Abajo our pam here. Dabi mecha wo one cry. Wo uncle no one cry. Abajo Apam. Na ayi sugar daddy no na woni no woni ayi Sheila agigi ni wo sika no ono ne wo uncle no me nim sugar daddy go bia na say wo uncle be mo tiase Sheila ne uncle ben na na emma wo sika wo de ma no wo uncle ben na emma miska me de ma kasa why na emma miska wo uncle ben na emma miska me de ma the sugar daddy ben na one it's wo uncle ben because say wo uncle bi wo moa wo de bebo Sheila ma ka de say wo na wo ye ne wo fa na ba na me na wo de bebo am wo de na wo bu no nti na adwuma kra o ye kwa bo timi menye ma me nkeka nsem bia fa nkyerɛw wo ye kohwini pa wan ka no kra wo na fa me sika mbrɛ me a wo wan ka sa wo be Sheila ayi Nicholas de me hia fi wo ye me sika me nya wo hwe Nicholas wo uncle no a die tina wo uncle beja wo ho no akɔbo Sheila ma me hu no abra wo ye ne wo fa ase die tina wo uncle beja wo ho abɛbo Sheila me bi sa Bajo bi de minim ono no oto no mommy bajo mi trim ono to ono me anke ka che ne so pe no bisa no be ka ne kwa na chiro why na ka che ne so pe no me anke ka che ne so pe no okay to so ana no o hwe no oriented nine wa krama no ene no o hwe no na obi a wo uncle ma me hwe ne say wo na wodi kan kwose Sheila pe anasa wo uncle ne di kan kwose ne pe me na be kosi ne Akoma FM wo uncle no edisi wo so se pe Sheila ma no ana wo kwa Sheila nim straight me pa jo de bi oya ne say me ekwan omo mienu fa so sia de me na me nya we okay ana omo sia ba na me nya we lita kranza Sheila ne ka kire me etu kran o ka kire me nti na me nya we na wo hunu sa wo nya we no wo na di kwan kwase Sheila pansa ansa na wo uncle ne ba wo uncle ne Sheila movement bia na ama wa ye paranoid suspicious me pa jo eno de debi eti brebe na wo be hunu sa wo so uncle akwase Sheila pe ebra be hunu ya ebra me ko ne Sheila nchen wa kra ana Sheila kan kra wo mu ina etre mi enti wo ko hu ya no wo hwe wo ho anasa wo ka kire Sheila say Akoma FM Sheila meme no na twempra ma no a mehu sa wo ni sign no so ya me uncle eno to twe ho anasa wo twe ho pa jo le kra ni bi man ke bi anje no ana me so man ke me on na me ne ho enti na wo ne Sheila ka bom na wo mo amogege wo ankasa wo uncle sikadie
Nicholas Mami. Enti wone Sheila na aka abomu ena mo jeje wan kasa wo uncle sikadie Nicholas maybe say wasem wone ayi Sheila mo yaska me asana Debbie because aye me nwanwa say wo wone Sheila wo ho na eche wo bemu say wo uncle so akwase Sheila pe na wone Sheila aka abom na mo jeje ne de meboa one can't just Sheila so on kwajiska wo uncle ho emrada Akoma FM. Me otu obeka na kura me can't just so on kwajiska we won me uncle one brother so obeka na kura okay ayi Sheila kai no e wo say adan no amukọ han ye ne de na see mu ka say uncle no nkọ han no me ka say uncle ma so wakofa sa asem na ba me nipa na no hwe me begin on de na me ne kwa asori o na enye ne yanko na asem po de chire ya na ne yanko na asem ne beto me nyanka asem ne nduru ho e na wakwa fe no na ba nti se me nto aso ho de a wana na mami patro mami misana so wana na hwe no ansa me yanko be hwe no wana na hwe me wo ba akra na wana na hwe me na wo na wo hwe me ba akra na wana na hwe wo ba akra na wo na wo hwe me ana na wana na hwe ana misi na wo na wo hwe me nipa na no wo hwe me ni sika na me di rent da na wo betinam 2 years no na ye wo anka na hwe me aha onyo no ana na hwe misi ye wo anka na hwe me se wo go for one class na ba wo anka asem de echire ya asem enu me ka asem ni wo ye enti se me nto aso wo ho dia enti Sheila aso papa bi ne so no mpacho ani anka asem po de echire ya o begin papa na me ka ni me ne kwa aso se me ka asem di ka asem ni ne kwa asori enti sa papa no wo ho onu wo ho na wo jeje papa no mpacho ansa na ni ankrumpo de echire ya na eje wo be hunu say Nicholas wo fa ne papa no ni anko na asem de echire papa na begin na ohwe me na ye Nicholas anko me onu nkwada nchen but Nicholas uncle no wo be say wo pena Nicholas so wo akwam na Nicholas ni mi na wo ho na woni hu say ye Nicholas uncle mi hu ye ha enti San Nicholas uncle no so na woni ne dan Nicholas beda ni uncle me na anya Sheila because first one there Sheila kan okra ba bia dru no e mama ni first one there wo ka che me say sorry no person support you but Nicholas uncle na there enye support wo be say wo pe enti na woni Nicholas uncle da eni Nicholas beda ma me ni Nicholas uncle ne nda metimi asoe ne si dan na uncle ne timiti woni ne enam ne so na ne uncle ne di hu me enam Nicholas ne so no nka no abro ni me won into like meba agria fa phone call ne wo ho but Nicholas don't worry asem way ya agria bomodia na ni Nico enkasa e wo backdoor e ma mesesia ene no enkasa wo ho ma mesesia na Sheila entwe me kakra aya ka fefe capsules me se wada ma wonsanka ka fefe capsules na ebi ka fefe capsules ye ba ne be medro na eye gudu papa enu ntima wonsanka bi ka fefe capsules ye be ma na fei esiesie wo ba so akoso ekumanum na ama ehwa che na ama bibia etumi aye kama enti wo ba ye ka fefe na be ma so no mu a na waje so talala na bibia aye kama dani e ba kwale na friends kiso ka ba won cry smart oboase se wa he ba mampo jodas Konongo Ouskopi ewon kwakwo friend 0207 183 819 0207 nebom no mamema adro ya kama pa ama sending one that ya to ho iPhone enyina eche wo bi wa ni sisi pa wo gine ho na enye na so enei adro wonunum bi atumi aboa no ama ni sisi yade ni nyina hera basa etupia na fajan enu nti eye Daiwood Aba Hospital for adro no enu a na make for dia ma wo mamema Pastor Julius Akwaba papa memu Akwaba ma meje so na kra memu Akwaba ya na ma hey Nicholas Dabi Nicholas pa baby afa ne ya ma no kwan no Pastor Julius so de ma ye fa no ntakakra okay na ya first story ya mra first story na so okay kwakwa sare ne guy name baako e de banana ena baako so the perfect banana do so di kwadu Akoma FM ena perfect so no ahwe ne ho a wo pene masem o ye fie yie enti
or friend who perfect. And na one man class on what me to who did that no what do who did that and you know go be say on Facebook or say oh me dem nya basa me dem nya basa oh ira na pe ira o de be pe ira ya twam we kra yem pra twom ya no de ya twam o ba o perfect ya twam ma bra say Joni fashion patase ba ke be chana ma leader so ba ntima ma so perfect situation and okro no ya rehosem me na me ka say me a victim society asi no na me no baby a me pese atiefo ne ahwefo yensuo modde pa ha subaya papafo edidi maamefo mama enama Father's Day yentumi ennie ebi na say ahyase ama no nso bi because me nimpa me de me pese me gidi say perfect aye ababa ni biribi emu odwerem etine bi ebe ma na dwane afiri ho because fine anyway say ahun kire ko betu so abasa ahun kire so betu ma na dwane ba me pese me say whatever the situation is enkwala no de wo munya wo boni bia ahun na me gina mama enkwala no nya wo boni bia enti se be man ho kire bo na wo ja be man ho because wo de wo plan e so be dwane eja no enti wo plan so be dwane eja no state be na wo be ja enkwala no e bia me ma me bi o ba bi e bia me wo fa bi me din kro ko ja o na mako pe bibi na ma ba fia be hwe enkwala no se de be ya enkwala no omo hwe bo ne sin ko hye no ho akofo na ko wa poison enkwala no enti enka wo be bo na se enkwala no wu a enka ye wu na wo yeye anabe ma na yeye your friend now when you know can say enti akwani yam na me frɛ wa o ma no se bibi sia o baba and yes and o ba me dia yam hyehyɛ ba so dia to no so say wo ka sa akwani na wu nti asa bo ka twia na ɛno so twia na am na twia o oba ne ma me na busuafo se na na wo ka sa nti omo abo na wuto enti ne omo abo na ka me na twia ampa so na brante na twia mama me say ewiase nsua asenwe mu ade pa sa wo ne wo kunu wo ne wo yire na nya asema mama anya wo ma saudi wo me say Father's Day ye jankwala ahwe na ma ne Father's Day aye basa ye ntimi nti say man say na no mtu be jankwala na bo mema no so ye na me no na kweka na me ka say ba ma de ba bi wo nya me boy mema na tete nkwala eye ma na tete nkwala eti ni mu de mo say mema na nhwemo mema na ja ma ahwe ene ade o mo ja ba mo so na mo bre na mo so mbedane abaye de mema na ye ni bi na se mo fi say eye ma mo nye na mo so mo da ache be say de mema enai aye ya sa na mo da ache be ye yensuo mo de mama wonu kunu nya asema nya wo ne o ma de ye ni ex children by your ex husband ye ni ex children by your ex wife mo ye nhyane so na yensuo mo de enkola no ye ne de o mba nya me adi asudi ato ye so say ye mfa mo nyina baabi sa ho kire nti obegya aware ye se sabio treatment ye bad nti obegya aware ya enkola no de ma anya wa primary priority say wodi nkwa no besi baabi yi da ache na ma inhyire biara nyame pese ode ma no ode adomo na aman sa na akwala no yi da ache mama oba sese nkwa mienu yetiefo boaya me ahwe wo mo mama yetiefo be boaya mo ma minim say on be boaya ma me say there is a water frame no suni so krakrakrak na minim ye say there is a water ne kuku an be boaya me ahwe mo na mama me de wie say Francis Wenja no nyina and DJ Clinton no Eric Hinkla no Abraje no moyen na ye hwe wo mo na mama me wie say me wie say mama say nkola wanya baabi pagi na wo be gina baabi abodi say kwame ya aya me na me wo me ma o ma na me utiri so no wa pampa so ma me no wo uja no ho no so obi ahwe na ko obaba bedu baabi obepa ma me na abakire wo be kire me so na wo no na wo baabi uja no no ko poison na ka benya ba ka wo ba ya mo yensua de ne yenwene na nan kire wo kira enne na ho kire wo no kire se kira ho kire ho se bribi boni bi so sia no kire se ebeye da akosi da me sere awofo mo yensua mu ade na mo aye me da se enti eye gifty baby awo bi a wote ye nka beyiwa no
What dear brother, na yen wo fom so okro. Ye de achese se wo ne be ma no wo fom so okra nya nkoda no. But o de bibi a wo bi a mo apushi akoye sa no. Bra na mom no mesra mom ayen. Na sankwa no kwa de de wo mbekwa akoto school mu a. Afa mi so obi o wa bobo ya ne ayi bia o bia no. Wono so mama we de nanka enya akoma mu nsem emma. Ah ye betimi ahwe wo mo kra mama edo ma gina baabi ne edo ma be chese nkola we na akoma mu nsem ye peke wo mo a ma wadawro ma ye do ma kodu di akoko ni edo ma be kire wa ha. Waka sam ya na de nkwa de pictures na guso ama. Enti boa yensa okwa ko fo mu nkoto school mu ya ne headmaster so wa ebe din komo ye ne wo mu ni nkomo tse be ya wono so betimi di ni trash ashima akopa bibi ko school no no so di ni trash mi to ma na wakofa wo ma be fie enti 0599 814 926 0599 814 926 kakra bi ebenya bi anakra ne ko ebe dress na sa wakọ but ye nya kakra so de ma no na wode wo ko to school mo so ebeboa Mako lumba bone nyum osi nyamin shramma Ganama yes second story na de yakwa pa second story de yakwa ye nyamin shramma maybe e bo mo modi o hwa me ma se de si ba se mama kasakwa mama ye hobe kwa she won kola ne ba won se de ne ho si papa ayo wo twa ne ho ba bi entwa nana kwa nde sa na be ye nana kwa sa na be ye wachi na na me bo wo sa na be ye me sa na be ye e bi ansa sa medum no de na won ko akasa metamusa nyamin shramma to me bra sha ankwala 7 di maami achi na be ma akofa oba afoforo na wajan ne ho na wajan ne ho na amen su na no pastor you say for me mic nyina na Mako aya se wadumu no Mako aya se wadumu no oh aya se nyame bi so bra fi wo o ma hunu ya se ma hunu ne ya o ma hunu ya ma hunu ni sun ma hunu ne ya ampaboa kura wontumi ntobi na ade ahye no because akurai wontumi nya ne ho na wakwa akodi pa na ho na tibini no wo bank coordination achi no de ne na mawiam Akoma FM. Come no, na ya dream nika. Mako na wo ko, na wo ba, na akura ketua, na 2 months, na wo bone ha, na wo hye na chi, na wo de ne tuansuo. Mako, ama de wensi bre. Wo hu ha, nyame be chia mema bi ka. Someone sa na brama. Ana da bia me. Chia mema bi ka de sa be brama. Ana me ma. Oh, ayama raho. Ayama raho. Ha, ayama raho. It's memenim. Okay. Amamenim samebra. Avradi Yesu. Ha. Mr. Mama. Amama. Ha. Okay. Me support the gift ya no. Oh yeah, support. Me support the gift ya no. So me can support the gift ya no. Akoma FM. Okay. Bibi anko papa. Meda say Akoma FM. Dawood hospital Dawood me bacha ya dia du panu abo enu ti bomo dia ma usaka be na studio ha se ayeshe papa enti ma usaka Dawood 360 capsules ni bi oba no ma na be man so anom na awututu ya na sisi yade awututu sisi yade Dawood 360 ma usaka se dro we bi na be dia dance ya kire me Dawood ointment so me se wa da hye so ema me se eno so wo di twitwu waposo de bi atua Dawood eba Mr. Sashini Nadro malaria fever ene wonam ya ebetu ayira Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood eba Mr. Hey Edro we wanu bia be ha me heba ne pharmacy shop bia bi ho 0244 886437 0244 88 64 37
Evangelist. Mami. Ya the radiasi na wi story na what to be nka. Story no adane pa because the aba nyina ya me ne be ma bi awo wan hwe me. Yes. O se wan hwe nkola. And ni mienu nyina adane. Mienu nyina adane. We chese 2022. Ye beko. If you have the pa. Oh, jai. If you have the pa. Ponya se beko. Ye ko. Papa. Member no a man jam nkola na hwe agu so no. Bi wonu anu masofo mienu a. Me no ka se sofo. Enkola no guo mu so ma na hwim. O ma hwe. Momfa omumra. Wo mu ko. But the person na Ghana fo nyina ate ase ne se. David nwum wo ha. O se enkoda ye Akoma FM. Nyame na japade. So nyame de na japade jawa. O hwe kwan so omra net se de etie. O baba be busaw. Okura watare na ade ma obi hye na ade chen wo koje. Ene nwa kama. Nka be busa ye den na nworo kamu, ye den na we yese, ye den na we. Enti ye nua ba no a, ode aho kire. Na ema bebre ntimi aho kire. Ema etimi aho kire pa wo mutena ho makua enoso. Ema wo mutimi tena aho kire ho pa. Esakra. Na me amfa ma wo mu. Na bi ni ababa we ontumi. Mi ba nyina na mitie mu ase boy ni so ne ton we ton yogurt. Na won so ton meat pie. Ye frɛ yogurt anu odi eche tika mo hyase yi. Mo dia wo mienu. Eye dai. Ontimi aho kire. Ba ma bo ho so. Ye srew. Bo ho so. Ene mema adwuma ye de doso. Akoma FM. Doso. E dia wo nua ba bi wo ho. Ene ne nkokasa. Ne fankwala ni ja. O ma me yare ye tiase ye. O papa nso na ehwe wo ma me. Oluma ntumi enye sa adwuma no enka ne yere ho. But wo nua ba bi wo ho a. Misraw fa akwada no kɔ se radio atuma akoma etiefo besom ama yetimi ahwe nkwada yi fa nkwada no koja na bɔ ho so ne pa bibi ona da chi nkwala no wo betwa ho ahia wo ma mbe priso mo bewuram but nkwala no enye no fi so mbe hunu bra wa bre udu mu kɔ bawia madafo Sofia Mike chese wona ba bi nkwala di nachi of ma me di ti ahwem okɔ wagya na ware kɔ ate wagya na ware kɔ ebegu ama ohun de wo ye but watini agina be 7 years ni wow wagina hwene nkola miensa wo hwene masa so na mzi kwagu da chi nyame obehira wo obehira wo Akoma FM. ko be se o no so ko be bi are akoko nyini nkwa na ne ma ka kandi ope ye be sere mofra no ye onyankopon agapade wa awrade nam na dom so di abofra bi abedom wo ko hwe fipa bia omu pe ba me na sua no pa nga keke onya sometimes onya moti na se enye yi nkola yi pe papa su hwe bi odom ba su ye yogurt ni meat pie itu awrafo nya mi su nim de ntode nkola ya ba su am nti dabi mbobu won akonta mu hwe yi na nkola na mututu tuo mu gu no mu nsan ko se samade ne be ye nhira de amamo ankasa Eradi Shram. Nyamisha papa evangelist. Amen favor miss malaria fever with different dwa won mato a won to me die wa ho den so ate amen favor miss adrena no na onsanka bi yade bi a won so ko amen scientific hospital e wa kageti ani so na din hwe no Dr. Amibons number ni frɛ no e was 0202 Akoma FM 588 0202 488 careful so traveling tour ye do betu kwan pa wakwantu hu sam fa bedan ye wo kuma se emena high tension frɛ 0278902965 0278902965 Daniel Ben Trading Center ye de Daniel Ba Meshaba Dani Toneba Mesha Dani Natural Ball Capsule Daniel Ba Ointment Dani Prostate all capsules wo bia de wom oba be ma wo die wom ma won saka Daniel Ben Trading Center phone royi bia no nam Mr. Ba Fred Meseba Samenko apidanke ba dum chemical was Santa say Daniel Ba ye wa Ashtown ye ni Dani Farm and Shanimu for 0273 392877 0273
0893-392-877. Grofine Ayamajadro, the finest herbal tonic of the year. Grofine, right? Emma Woda, Emma Woodidi, Emma Wade, Wusu, and Nanessa Dia won Akoma FM. Ebokama. Grofine, no Benabedi what dance yesterday, and Masse Antiefi, Odin what dance no. Missy Bakwanaka, Ashton from Smartable Boss Fragments, Apedan, pure live chemical near Basho BMO, who see a can also and I'm where Pi Grofine to Binanum, to do, to Grofine Ayakama 0244 596532 0244 596532 any number friend divine Hope Herbal Center, Divine Hope Herbal Center, Yan Yedo Treba Pada, Watriaba Pada, Bema Wabanu no be, Nebedin Wadas, stroke no all Sabeko, Watin Kate, Compression, Coco Beko, na Empemus Wajumanidi, Watriaba Pada, Wabani Mema Numbi, na Wamedi Wadas, Maa Akos, Qualinak, Ewum Room, Ashton, Mr. Fredman Seba, Summon Co, Tabia Bashop, Addition Market, Herban if Masisho be a Mubenya or Triaba Pada, Divine Hope Herbal Center, Yawamako, Busakuru Junction. 0248 58 46 87 0248 58 46 87 wajane she wa bebe bidromu Samson eyo tweba pada Roman father dro meso kwaya ba ne famasi shop wa wo se wo pe Roman father dro ye be yi ageme heba mesha de ma awotutue wa apostle ti fadwa wa ya stroke wa ena ye we ya ospana kwado ena ye we ya wunya ageme heba mesha eje wa fri ya obiamo friend 0243 115948 0243 115948 Global K recruitment still yada so epe bus drivers e wakata 3500 Ghana cedis your bosom yaketua last CF ye wa hinema kokoben 8 mu jashe free Global e was 0552 833381 0552 833381 Energy Catering Service look at continental dishes ye ben waduane a dead the amount wedding party what during funeral wo program no for Energy Catering Service Akoma FM. Delicious sumptuous palatable food and fama ye wo Bremen ye bembamo Chrono Main Station, Macro Traffic Lights, no, and as I'm a macro, so you go filling station, Shanimo. For Energy Catering Service, I was 0243 36 79 93 0243 36 79 93 Waterfalls Drilling Enterprise and Supermankwa, ye two wounds you, dear Macroche, ye drilling aspect, Upe will be between you. Kama, dear Mawo, now will be erecting pone, now the politank, yes, this one. A baby, I won't you be floor. When you want some, a Waterfalls Drilling Enterprise, ye were Barrow New Site. Yanina, ye be a back and a Wabran Sakuromo, ye see Superman qua, and Unti Freyan, I was 0246 26 5707 0246 26 5707 a 7-bedroom house for sale and Mesawada Ewa Trade Santaso Buasi Rodu and Mesawada 7-bedroom house and Unti so Emma Mesa now washroom compound Cassia ensure 24/7 doors ring now sliding doors and a garage and so our 0540 368362 0540 368362 yet you want basesia yakwa humaniso na Yesu ba na adum rena just live in Gobi, on pass on, I said, yes, and I'm sorry.
Mama, who's what I'm Sameka, I have to get it. Man, I'm Kurasmaka, maybe. Finance, I'm going to before we go to a woods and Tennessee. What are you? Yes, what are you? You from us, yes. Yamu what yes. But obviously, I Akoma 87.9 Akoma musem djumedie yene ma fo ne papa ene Abigail ne papa kosro nyame adum ye ba fo ma se no ma fo ma ye enya nte ye ono ba na tie oba na hwe no nti oni sika ko de sum Abigail ena ne papa nso etechire se nya de so besu ne fi se oba no oka se omuntu no ba na ntu nti nya de se o besum no nti de be si akire bi ya no yene mo baba beche nyame hye obi dia
so edidi nkomo bebre ne ma bebem na necessary na eto aso na ye pese ye wi asemi na elfo ha tie bema ye bra bana bo na semi ni atofa de ti odi efo bae owi ani a efo so ene ne bra awa ha ne ato sempa ama na ye wi asemi ene ede amomonti ame ona do asemba de pa na opese efo ye amomonti a odi ne ba Bese one wo hwe nko men so ne ma me ne da dan yi sha what san dan ma ko plan Bese okay ma do san dan na okay evo sempa obaye a wonu ne wo yi wo se opese wo hwe ne nkola no esa na sem se wo hwe wo to opese wo hwe wo two wonu ne ma me ne da esa wo han dan so e ma nti ayi ti wo ni Namina nkule le bare mine mesha me papa me bade namina nkule ni ta obia se me ba mesha no ba dan se ni o ka se bi high diamond ge se ya allegation amo planning free efi afina mo di ba me ahoya metie minister high diamond and can be free CC there. Then beat me a high man because of the money they there for blocking the man say no man. I've never said that first. First one I'm bad there. Ya mama kwa bad back my 87.9 FM so afeni yankwa na meni aba fefeni nkoma papa memo ha. Mama meje so. Yankwa. Yo, ebusafo ne na time for na yaji akunwa kese no. Wa woni tue se no me ensa bo se dia ene na eye time I said ye edro ne din ne honam se no empanimfo se bekre ne din fatano a enya akwankwa nuase na emom eye akono nti eka time dia na woni twa se eye apomodin ebre na edru so na empanimfo se ye ka se time a na ekire ebre nti na osenkafo so kan bie wo se bibia woni mre wosu woni mre sisi obronya no ye de awie bronya na atwam isi ayesan abaye nwuma so ye bebo ye adwuma gidigidi dia na eye time esanse samre emframa na no ayenwunu edro nwumre ko ketreso abonso wuto ho na wada entonton ba akumienu bi enya kwan ebehye ho a bonsa ade beche behwe onsa achi na wakao wo behwe wo kon ho waforo ho no wakao bonsa se na otutu wani abonsi osidan ho osintimi pa na wanu mi sei bonsa ukuna na wahwe wonsam na wosi afem enti samre de ye time na mekamfo de amao se wonya bi na ononuma ebeboa wo se na be ya najo ewioma ye nwunu na wa brenti uto ho abeda no na boy so onfa me ye hanam ema ne se bomodin na gi time me ye breni so ama me fa homatrofo ne ma ebia na ma no gusu ame ye atwetwe hu nkomoi na wakasa na de ye time fo na me hia wo mu ene de menyanka me no mo bekasa Mr. Manugusu amekasa Dr. Wofie bomodin ne frɛ no o frɛ na wo beje wo so nsemfo bi apese obusa no Dr. Beyi wanom ebia na yare bi so tete wa bomodin na ne nche mpanimfo so pusu nunum a na wote ne kankan bomodin na ebowura tamfo akache 0244 417 669 0244 417 669 no watch do any time time eno dia ne hia me ye esanse dane da me ka asem cho sampani forces no kura esona fotokura ene sona kura kronkron enkoko mo na mapem a omonim ye pe nanso ebo mo ntakra de abonse we de ye tuntum we de fufu we de eye ensrewa na edidam de me pa che nyina ne se enu de bebre wa adwama so menim se fra no papepem samre kura bia na bebre abetena kunya kase so ansa na meba nanso me ka cho se time de emfiedum yensanie mpanimfo so tete aduane bone ma wofu a ebotwene ema wosa senkata mu ye ba adwama so ena ka yedro eni dwuma ka mfiedum yensani enka yentimi emetena ha ya na me ka asem bi kiro se yenhwe aboa kutipomponi ye ka aboa kutipomponi a ye kutire bi a ne tikoko bi no na opie ewa abonte a bonsa nkura we hu na no wafa bo akura wo one ne maame mpo na ekwa bonso ma hwe aboyi no wafa bo na opan na bo na obi mu entiase na de kire nyina ne se aboa kutipomponi na omu wo kuro bi so na eyemwa nkwa ene di kuro ni so ene dru ahini se aboa kutipomponi onkodi ade enti ye ba so okono wokoshai no no hene nka chense kuro ma de so shai kire mofra eros nana pa na nkra na mbedi omuso anase empanimfo
me de me nsa nkyerɛ mɔfra me ko sua kyerɛ mpanimfoɔ ɛna on de otutu ne ntoma ne kyaakyaa na ɔkɔ ahemfie hɔ tinkura ne tee sɛ yeso ɔhene bi bɛba yɛfrɛ no kotipomponi na on de ɔmfa ni die ne buo ɛmma nkura to on de ɔso ko sua kyerɛ mpanimfoɔ ɛna nkura buo bɔ mo ho ano ɛna obi afa ne buo de ɔbɛfa kɛseɛ ne ketewa ɛna nkɔtɛ ne kwana no papa yakosha ye wie wo pie na om se na wuchi enom de pepa enom tutu ball no de meka kosi so nyina ne se sanka ye adure mfie dumiensa na sabe ye bu nsu hunu edigu tuwa mu a enka na wotwe nyina menim se ye mahakora na ye ba ben prensa na wotwe enka ye nsi fom no nanka amanfo ginase ho taamfo mu nie modra mkoto bi sabe mkonya we mkonya yare we no enso asedanka nyame se obi obenom time bia na odi adanse eno na dane de hye nkran wonu obitim se atina time ya betisa na me ka sho se enye se sabe mpanimfo se ankure hunu na yedede na emom je agi ehudie na ye pese obia enum aduro ne bi ye pese obi si me de me krom kwan wa me de me ni kasafidie yi bi me ni tv ya na me kotie wo bi ho entina dane da kuma se kasafidie nyina ye nenam so wo de woni station a wo de 2b a wo benya wo de 2c a wo benya ntina dane de hye ye nkran ye neje ene ahohoho a ne betu sika twitwi die sabe nya se ye ni de ye nim de sika ye nem ye wuntia se de tworo ne kan se obone fo ne se won de wonna gisa wa ye bone wontimi na gisa wa hwe obi asenum eno so de hye afa atu ho so se obone fo de malaria be ma wo de a ene ye time time ne kan fuma se dane da abomoden na jibi edro ya to petin ba bibia wodi o kasapen kura abomoden na ekọ drugstore se son se sha wodi o kwase wo petime ya na e hu ni se nipa ne betie okoto edro na odu hase mi rafi bonsa fe na de oto edro no eno ne nanya wase na kai mi edro na ya na da bi omo na Akoma FM no Akoma TV so no ya na wuntie bi ebasa ya na asa wo de hawo ena ekoto nipa no eso enti wano so won pe hawo nti no wakata na ninu ccc na wato na ninu apedu foforo edi amawo ebia na sabi wo de kompa eduro ena de mawo akwaka wachacha eduro yade ye mpe ne sent na dane da meka cho se ya na watwere eduro ni in time time esansa penimfo se pa ebe hu nti ye kyekere boa de ne da no wan fa nto ebe frato na mo bomode na atwere time de a ebe boa wo se na be ya wokọ na odi me nipa na on fa hwakwa enna wa chenchina emo bi sun kan cho se time mo gya ye mpacho time ye nya ye na santimem ha kuma se ko atia ha ya wo de opate creator makra abomoden freta amofo ahomatro from de tu dwade ma e bia na samre ya fia ye sim yo pa adwuma ye sisi adwuma ni ho bomodin ne pebi wo de kenten ana basket na wa bomodin to fa emrom abichan house ana se kwaton su monako ana se ofre doctor na mu a wo de ose wo peka makra obelodi e de amount ena wo de bi enenam edwoma ye to unya mfaso esanso bo ho a wotene store no ye ka se wo ti wo se ye edremnya bi amenum o enso ya me tu me store mu akọ me gya medwuma ho akọ me ba na amanfo abisimachi enti dan ya na wo mo ti o madwuma no edin so benya bi ato enti na ye bodaro se wo pe bi aton a ama wo ma sabe mo ntimi ensori na mo madwuma enti a bomode wo de fa wo kenten na bra wo to adaka ba akokra na wo ton a obenya mfaso ebebre na wo so anya adwuma aye edro ne din the time time obi afa ne pen obi afa ne phone wose wanya adwuma gye ahomatrofo no na ebowura Dr. Akache na ekache nse Akoma FM 0244 417 669 0244 417 669 sedem di kan no enne sede ewioma yenwunu no entrometry di emfa wo ento form ebi wo ho efiri anopa bepem samra no miensan boyi enhwe wonum kra nrum yenu ubusana wasim sambe de sa waba enhwe kra sanboa ye din kra de ne wona kra ennom ebasa ni padua no o kire ne kom esansa wo dwunso o tim fifire enhwe wo ni padua no mu esua ti ebasa na abo antontom kawa echiridie no etimi echiwiye enti obo hos enu eya nam kwada hu sa abo antontom aka me esmu so no pay menu nyina yem nyonyono menu mato maposo mi hojo miti epai me eye time na make for dia maw onom time ebeboa amonum nsuo bebre wo de wontimi nto a wo ba abomoden pekofo gallon na bu nsuo efifie esansa sa na meye ye tu momento nsuo da me ba mi nsuo na ma ade esome nti wo de wontimi ento bia bomoden na fa wo to a na bu bi se da bia ni pedua na ebenya nsuo ehia me ni pedua
ya na me de car eye mfato ho kire enipa yesi petrol ehu obi hu se obi kura petrol no ade ba na wo dwane ade a wose etimi die ewu na nso yehwe se petrol enika mu se wo car na petrol ni mu a bo se ni na so afa atwi ne mu ba ko mienu miensa na agina wose mi nko bio opa be fa wo bag ne onioma no wa pack yesu na wo na wo kro no obi anka wo hwe na nso yehwe se nsuo enika mu ya de ediba se passenger car bon se ntutuo eni wusie ba na de ohura fa mpomam de wo fa boot ade se car na ehye ensuo nim obi kan ordinary ensuo ensuo esuro petrol esene ensuo na chese ensuo ehu hia ti ne ese enkwa water is life na chese ensuo ye enkwa Akoma FM da yire ho enum nsuo enkwa kasa ensuo bo aye din enti wo num nsuo wa num nsuo bebre na entontom eka wa obenya malaria entam so ebechiw ama wo ho nsuo nyina awewe bomode na num time na watimi anum nsuo ebebre ebusan ye bre no aye bre mefa homatrofan emma wo nyame yadom ebesan abetoa so 0244 417 669 0244 417 669 watch time time me da say nyame yadom adasene ebesan ahia me sorry so Maa Akos awiai na medmoja busia pani samia champion no dia godie mu nsam atoms ya wa godie mu